Michia a living yawe 7 days Sabbath Sabbath as a menina Michia a year NKWAGYESEM etiefo ne NKWAGYESEM arefo nyina NKWAGYESEM aboafo nyina obade awe nhyiram amen mosomfo apostle OKOH nesu minimum de ahia mu bio ahia ya che ai adwuma no na kade bebre te du pempezo bi a na odo ho asie ewo yawe mu nti nye de bia ne yebeba yekwa out ni aba sa ne fesu ya de ho asi won so ama o ma ade no ebra so so ba ade bie yen se yemfa na asem na mosomfo apostle OKOH ne topic ebe mu dopa topic na eba mu ntie topic ni okay topic ni say we are Kromfo anasa yo Opooboni semwaba tuwa wana wankasa wansa ebia we Opooboni a obehu we are Kromfo so abehu we are Kromfo ana we Opooboni yan start okay the tia sempa no correct Proverbs chapter 22 verse 17 tia sema Bible no carry verse 22 verse 17 to 19 verse 17 Bible so OKOH ka say bere waso se tie anyansa fo kasa oni a wuti apostle OKOH break biara no ene bere waso asne tie onyansa fo kasa fa wakoma atonim de so fa wakoma atonim de so na eye fesa wodi besie wo yam na fesa wodi asem na meka na bere bia ne besie wo yam na nemnya abom afam na ne bebo ma afam wano wadi akwatemu makoyi wano de be na wode umbeto awrade so de be na de umbeto awrade so mfa nkoto nipa nanse sam na nipa trimu nyansa ne nipa nkwase asem wachi eno na mema wo hunu ne ne de be na mema wo hunu ne ne yes de mema wo hunu ne ne de be ma ho enkyerɛw yes de be na la show when mun go guase and na me de na di akyerɛw topic ni kyerɛw insɛm ekunini no me kyɛm insɛm kunini insɛm efutu ahodo ani efutu ahodo afa me preach bebre so aba ani nimdie mu me nsɛm bebre wonam ani panya nimdi kasa firi mu sa ene Ghana for me mo hunu kransam me mama hunu no kransam asie timu ebabo mu anya nkwa yes asɛm ne ba wo nkyɛn yes topic ni sɛ wo yɛ Kromfo ana sɛ we Opooboni. Said you are ponim so your Kromfo. And you are Kromfo so him so your Opooboni. Then business we are Kromfo and so your Opooboni. No business apostle OKOH Edia na aba. Media me yasomafo. Edia dia some na so me se mbon de ronche wiase afa de nyina. Etimi bisa Kromfo ze. Mo ya Kromfo. Ana mo ya Opoobofo. Na mpacha eye no obi fu se Kromfo ni obi odi etuoko akronobon on adi tuoko akronobon kwa na ya Kromfo. And na krono bi koso Ghana memo ni yase afa na. Aye very very dangerous. Yes. Krono bi koso a ebi wa memwo. Yes. Ebi wa sofofie. Yes. Ebi wa yimfie. Yes. Ebi wa court dem. Yes. Ebi wa police station. Yes. Krono wodo bi kwa so a aye very dangerous. Obi wo honum a aye just support and no support krono no. Ofo so anya Kromfo. Wo ya krontina bi say na wo anya Kromfo wo ya hwan. Okay. So wo anya Kromfo wo ya hwan. Ti bi say wo ya Kromfo na ye Opooboni. So police ni bi ta wo bi achi wo kwambo ni bi so. No man fraud obi. Sa police ni mfre no Kromfo da. Eti mi bi say wo ya Kromfo na ye Opooboni. Okay. Munda ho. Yan kobum Kromfo yi. Ni skendi. Wo ya Kromfo na ye Opooboni. Aneti na himfie na na mamu ni se matwa asase ya mercy. Na langat for edi intuni makopam ni panafia asase so. Aji asase no. No mabana you know definitely asase ye mami ana papa idia. Na wa ye di so de anya hwe o makofa wo de anya hwe. Yen konsuom ho. Yen kotwa bi ma. O pensuom ankoba wanko pensuom. Me bisasa o ye Kromfo na ye Opooboni. Unim se o bo apo na se o bokro no. Bible ka se mi achewa. Mum ye the air course say. Proverbs 16:8. Proverbs 16. 16 verses number 8. Bible say menga say. Three ni mu adekitwa. O say ye onia wutie me na. Tro konkon say three ni mu dan. Adekitwa. Three ni mu adekitwa. Eyese no baye pia. Three ni mu adekitwa eye che dan. Eno baye pia. Eye che no baye pia. Enfitri ni mu. Enfitri ni mu. So obenya ho na enfitri ni mu. Three ni mu ade. So we be fa kwampa so. Na benya ade bi. Yeah. Very important. Yeah. Than say
obefa kwan boni bi so Yes. kwan be na anam sabre we ya Kromfo Anaa ye Opooboni ya hwe the Bible ke o se tini mu adinya Trini mo de kitwa. tini mu adiketo se Yes, kete no, by kete PR, tini mu adiketo se ukita adiketo bi na adiketo ni mo betimi afefa ndi bibi kese abre wo eyesin se No my pi. ubepe no ba ye pia Emfitrini ni mu bebia resource ni fi no bebia wo unyema na source of income ni fi no ehonye. no eye wo ya Kromfo Anaa ye Opooboni Asam no so. bebia source ni fi no transibun kunta ene dia koso Ghana memu hananu odene Yes. ene bi di mi asem topic ya me de me hu na eba sabri ene mi preaching ubako ehwe friends say so me platform no so YouTube Facebook obiti mi trot na me picture da ho Sesing. no dia audition Kromfo nkom te se me na me hye nkom no me se me di obi yare na me se mi momoa no na me tie mi preach wi a me se kitu abi enso a wo pese wo support NKWAGYESEM a eti wan na sabre odi ni picture no odi mi o tronsam e hye Kromfo nkom efrem Kromfo me frem Kromfo kokwan efrem kwanchan yo me ni sa tam no o eti munsu a mu tie mi no munsu munhwem hu yie Yes. obi di na me bi frau edi na mama say se ne NKWAGYESEM bi fa so a be careful me na ma ye tu pe me na mes ye tu pe de bia pasamensa ka se de ya bobɔ wo so ni nyina ye Kromfo na nyenya ma na ma so odi bibi ko fa wo iti bi samo ewiasa ye hu chronobana be ni pagate ano Yes. to Proverbs 15 verse 60 Bible Proverbs chapter 15 16 verse number 16 1516 Bible say menga say was everybody slow mo de ketwa Wanyankopon si ni suro mu ade ketwa eyesere ahodie pia Nyankopon suro mu ade ketwa eyesi a wonya di pia ohawom ohaw ye den wonim so ohaw beba wo so wonim sa Opooboni mo ohaw beba wo so wo bo bia po yes enya wona wo preach bi na mi preach no and it now sit down for me picture shut down trust some the two platforms so the demand is come from Kromfo nchen Misro bra we are Kromfo Anaa ye Opooboni This one. we are Missy choose what we are Kromfo Anaa ye Opooboni we do be Bible ni be baba niemam Bible ni be pense niemam am wanwuru nipa we yes so wonya nwuni ya na o chew nipa kwa ya ubemu atam aye den edi akire wo ga so be fa nwadi Proverbs 27 verse 23 to 24 Bible ni kasa ni yanko Proverbs 27 o se min kasa verse number 23 o se de yan o se hunu na hunu se o se wo tie mi nei hu na hunu se de unwan hotie se de wunwan wo ya branche wo tie mi na se de wunwan hotie no se de wunwan se ohun ye fia ohun ye fia bobra yes se obeba wunwan ho ate se wunwan so ye kama nso a bobra se de nwan ne beba so omo so betimi ankwata fim na fa wakoma ne fefu wakoma eto unwan ko de se mo na wo yen a ne wani se wo hwe wo de ne se be ye entinsi baby se wo kofa nyansa kwan bi na me sem tiemfo me sem bebre obade ya wa na ayam adum o yes munnimu a obade ya wa na ayam adum ana ma che crowd na nipa mpempema begum platform no so na nyam nko na me de network we ni nyina all networks ni nyina me sra mo Kromfo di mo bokro no na emisa mo ya transfer ya nhwe han na before we meet to sana mo no aye adwuma o mo hopen yes Kromfo di mo bokro no eti me semu bebre munye very careful na se say kra de obade am adomo ya chen bank se so bi okọ bank account na so okọ bank drop pen na kra onye dai on kai o ti fie no yi ni sika free ni phone so eti se si na ma Kromfo no se obi kote obi o bank no o ma jaite eti se no aye mobile money no and se say Kromfo tete so mbebo mu kro no eti bibi se say aye mu adwuma mu fuo ni bi empanyimfo ni bi ta akire ana omunim na mo fe nipa no mu yi na di a mo de ne fa di emu cause ans no bi be pia ba bontene so betu sa na mo no very dangerous o yes eti me sewe bebre me free open me ba point so
yen ma police for mo ba modern ye pa but sa kro no we die sa kro no ne koso because obi ma me wakura mobile phone wonim so ne dia ne se o pick call keke or receive call no that na my friend ba yes but yes send bibia ma no be man a text message no change so one follow this no omunim niama mumra out ame cheche niamam na Kromfo mu dia bi ku omo ho say obi wonum a ya send sika man free abrochire ene ye dia man so mfa nkoye ne bra bi adwuma ene sika no obi afa nyansa kwan ayeden aboni nyansa kro no dia ya kese ni se obi be fra wo phone so no wakasu wa hye de su sabe mo fa nchame wasu nkwase asu wa mie na ni asu nkwase asu nkwase asu o su ni se blampa cha hello me ma me yare da kolebu na wane ka say ya frame jo menu no ma me yare a me de wo de to wo de die me ti yo ana sika me bla ba ko abro jo say this camera me wan na me say this camera my sister kolebu na my mistake na mistake na me na be bu phone so me sawa me phone so I me so de scan yasen 1002 ana me phone is 3 cities na what me phone is o say there 3 cities that be dey check ma check 3 cities oh bla my friend there for no me say me phone na me no ngazanza o dey o me broke kra o me broke okay okay o dey phone yeah message bi aba o me broke say dia yes me ni o man ngaza mu mbie o e dey be me sawa bla it's the bending they say dia unso ma block o they say who was logo and they say no me ma fro wa me ma mtm for na fro wa okay me ma mtm for na fro don fro wa do make bia no mo de bio wa on bio anu wa media na okay ma bi o da go le wa jo o azanso ampanyam pa mo ye group ene obi be fro pepepe obi fro no fro wa hallelujah amen what is a gang who can babu no baba can be our the book of Micah chapter 2 verse when yanko Micah 2:1 verse number 1 what is a cruise that the bible was one year one wo dwere mu yosam what is so much that plan mu yosam o mu siesie bone a gang e wo mo mpaso o mu anajo ani padano anopahima mu anopano matrasa gina plan o me be si I'm going to be abontin daytime. And no more your son, your way. If it's a woman, to me be near what did be normally this Jumano. Yes. Or a woman of Chogo Babun, there be me a pretty press. No friends and who would you make with them head your BCA, with a Munte, Morobi, a year be and I cook on Moanka. Ye, who is as I know my with a Munte, Coconamo. Mr. Prince Akufuna Mnenka. Okay. If I probably star 171 hash, o dale wo me chantene so a edi bia ma options ni nyina beba o be dale 000 officer na akuko bokoko sir. People are so smart. Sabo bi no mutie obi a wo free MTN office at the MTN office one no star 171 hash no o dale wo me chantene so a edi bia ma options ni nyina beba o be dale 000 officer na akuko bokoko sir. People are so smart. Eti we yawe na ye na dom ana akoko ni di ne ho afofie ti akoko ni boy na draw attention we say office by na akoko bon kokoko ye what is that we what is o she nwura mu ba bi pa eno o be twa obi o wo de mo ntia bi o mu de mo hwe Mr. Prince Akufuna Mnenka say okay if I probably star 171 hash no o dale wo me chantene so a edi bia ma options ni nyina beba o be dale 000 officer na akuko bokoko sir. People are so smart. Wow. Office ben. Na kuko bon kokoko ade wo ye gbo poultry farm. Utin kuko buom. Office na kuko buom. It is a way nyesa na ba na kwana ni ba no so anko be yi no. Oh yeah. Ko be yi no. Omo di yen krofo bebre. Me de bia be ne krofo ko da.
was nya frame ya metie didi abrante di kasa tintin we MT obi a we adwuma MT na o kasa tintin sa wo pani pa buninti and we win this and now this and this why you say mesramu bebre mesramu montomobo emlante montomobo na mo prio o kan baba yen kan asem wa Ecclesiastes chapter 4 verses Ecclesiastes 4 verses Ecclesiastes 4 so de tie Bible ne ka asem ya chem wa mo de muntie Bible ne ka asem o se men ka asem yeto AGYESEM Bible se men ka asem o se ensama ohumi wo mu no we ensama obi che won aduane ensama sei ohumi wo mu abedi afa ho adi a how bi ma wo so no eyesene ensam mienu amama ensam mienu amama obrelu dadwene wo obrelu dadwene na no me eyeden edi akire if you don't I'm telling you someone sua Bible no a muntie Bible ni masam no wo se ensama obi che wade na ensama sei na no bedi ni wasum bejo eye esene ensam mienu amama ensama mienu amama obra ani dadwene wo na no mi di akire yin strategy na modi bay Proverbs 20:17 yes Bible kasa mi yenti Bible wasi bin kasa verse 17 wasi aduane a yenam nada so adi no eyo obi die the business nenso akiri no ebeda ni musia di machi o emusia woni mu ufu say kasa ye wo de wanya nkrofo twawom ba ku bi abakra no mu hwe mu ntie ba ku bi so eni say nyina nse twenye mani na de nka member ba konkom yi no aba from so obi na mu mienu nyina mu ya Kromfo dem say wo ye Kromfo anansa wo ye Opooboni mechem ne ntem so mu mienu nyina mu ya Kromfo wo de tie o mu de muntie sister mu de muntie yeah hello oh sister niyo landing abrochi sanye me say mon kache what you stay ya ben ya oh blaunya ban landing abrochi oh yete ya on kache na ene de ma farina ma fa flamuntia wenu AGYEMANG oh okay Miss Pesemi sending you maybe mama sending crown digital cameras ne shoes ne phones accessories so tin your money bana okoyi a na wa clear bills ni nyina me £1,000 account me do contact my agent ni to be from ofre wa bibia ni ana o matonka me patcho okay why until dey me san from say why mistake o abo flow bi no dey abe frame me no any be to mun kwa dey meet you yeah Annie oh sister niyo landing abrochi sanye me say mon kache bla nka obi a ho ye de ne wo no ma o eni sika ka ba do dana na won set nyaka masa mam ka sem chio sad na mo ye mimi mpefe so o ye bema en wo tu voice na ye no ba en na wi say di wan hwe obeku atwa unja na mpedwa pa bi nye won so nya motre yeah bla dey oh ade bla abutra so ubuafu bi sei unya sad na mo ye no ka obebu me na nyanya me aduma na masenis kana ma na makote fie su nya sa sare be ni eji ayo ene meso menya kwasia so wona onye kwasia obi ye kwasia ma ye why ene ha mben why do mo ye wanhwe beku o aboafu Kromfo anfam biem wakati no London me pacho ai odi wo number man wa sending na ma pacho infa na wo me pacho me okuma se ye ni kumase ba ya in crime me pacho nti san memla on meji ana yo dem di number be send usisi awon no asend scanner to send scanner to ma nyama ni be ma boss na won sa ka ene mesro wo se wo de ma card ya o medi no ma di card na Erica Pia na wo so yo on pacho me da se me pacho ene me hwe na e ba ya na ma send ama sisi ya me das mon try the fast position. The fast power. 450. Hello, boss. The patch on my send right now.
try later. Hello? Uncle. My sending 450 here. Hey. The number you're calling is switched off right now. Money is the root of all evil, and greed will cause you destruction. And now I just say, my citizens, beware of these people. Sister Fianio Land, Adranio UK, they are all fraudsters. Hallelujah. Amen. How of what would you mean? Near so ya Kromfo Anaa so ye Opooboni no. And it's now so nim so nim sister Bia or London. And I'm so ya Kromfo. Yeah. Nipa na frau sister ni o. You know say who nim sister Bia. At you so ya Kromfo. Oh yes. Pa. So what tell me now? We so ya Opooboni. Adet na unim se wonni sister bia or baby a wonni papa bia or baby a unku wabusuafo pie no London Debi it is obi frau na se wonsu nya Kromfo na nye Opooboni a anka won accept se wo kotua sika bi am akwakwagye niama oma papa me say je bi ye OKOH be wa free ha no wa say duro na nka mi no mi ye sumafo yes amunte madwuma na so mi raba bia o Bible no eye wiase de kura me no etie ka wiase ni amu abrabọ mu nsam etie be ye jai ya wo ye na wanhwe ni ya wo be branch wa wu yes wanhwe ni abe bre quotation na mi kotu ye ni ti aye mi kotu bi Christians ni forces. What's it for chapter 4? No? Verse number 6. Best my sister. No? What's it about Yasam? What's it Yasam? No? What's it in summer or homing woman? And summer, Sakrebi, and we are in Faso Kakrebi and Winya. Man, one soon, a year. Some Fasukituan, a yemau. Since in some year, no mamma. Ubeko for Sudi in some year, no mamma. Or bre, what bre, that Jenny, a friend saying, how Monsieur Diwachi. Yes. What name Monsieur Diwachi Abwao? One crackers, or some crackers. One ton dine, or some ton dine. One is cement, or so a cement. And we just we are Kromfo na ye Opooboni. We are Kromfo na we ye Opooboni. We dey tie preach me ye na be wo ba bia wo gina. Yes. Anya abraba wo bo. Yes. Sister ni o, wo sister na wan. Na me de nyama man me the dollars ashes wenum, me the dollars ashem. Na dia ya kase kra ne say, wo wi anu asan ka kira wo say, e friend say nipa na wo say send is 2000 man. Yeah. Obi ti mo say to mo dia ba low send 800. Send 500. Cause when him say 500 when nipa duo no a wo dem. Ti wa obi afro e na pa cho nyama na ba. Obi frawa na already obi afraw aka cheso asani ne ma bia ma o na won ka me o classmate kaka school na na classmate school plan na ko no na classmate e bi di December no ni refugee ni abrocha mba iri nti e bi ni wampo na mi na me ka pa o de kaka boy mi ka ya boy na ha bi na just go or pick it from Wawanum. We are Wawanum. Oh, you're very intelligent. Oh, yes. Obey you. But then I get to a church and Tinu. As one kind student, but no number what Kai will be na Kana or Kai will have a one kind. No, I picked or picking something from Wawanum. No, they just were just go. Charlie. Just go. Oh, hey. Mesani ochana mesani ni mama. Na mi number we dey nya mi number. Mese brama prepare mo na meeting one your student back here on secret me refi din ye. Wow. Me refi din wona wo Ghana na be kaka boys ni bi din. O ka wan bona kaka din. Kaka bi mama. Apisco. Yeah. On we ja no. Yeah. Akweska Louis. Yeah, on a meeting or trading. Wow. On a meeting or trading. Wow. Say yes only Ghana this time na Ghana. Akweska only Ghana. Yeah. On a meeting or trading. Okay. Yeah, near na sabu we bi na meeting them. Hey, Charlie.
me timi say no me bo din no kai ye odukwa na ye mani aba masani we bia ma obi be frawati okay obi be frawati bra me so bebre hwa ensam aduane kakra wudie no manu anya dan enson ensam mienu mama ensam mienu a obrede dadwene ni wo hausa di akire na nipa wo anu obi afro hello pacho niama bia bedi me nche na nipa na ni payment no ye na ka 300 tito ka betimi e dia ba 300 na mistake bi o ye ni say yen DH hanum no yen first can share bag but ma consider mo skabishem okay or the be friend saying $25,000 a shame okay but me pese ye be so anya say the problem be bro ti the pese me ye ni say wo de mananya 500 na me fan hia or airport wa okay said the umie so or ubie so ho no security camera be capture ti wo do fear na but don't send am here one di men send am no so any way friends say Jasco yeah Jasco na make say yeah yeah Jasco it in a work box na who don't mind for ID card don't mind because at the end no me person me bo am because of this kind of share bag ni no a great mistake na why no only rise all this cash okay do I know na kama yes scanning kama shi ya peki nti me when na me friend back na me ne kasa ya what ya see nti ama sisi ano me bo I just consideration na me de mamo why but next time no ne nkasa say mo ntu sana mo yes adia ye bie so scan de e be kwa ban ho okay nti catch you play why to papa munya wani why yan 500 o papa wo de me wevu me me insist wo de oba na frame ya me we wo de unya du airport why okay all right rather we no do ape o the frame ya me wevu no meet me why let me make sure say me bibia so honum want because security cameras honum want me say all right now me dey ubet ma transfer we na ma me na say udu a ut penisen e bia transfer scan ma me transfer ensure why transfer scan ma me di me na beba oh beba so a friend say we a friend say Kwaku Mensa John Chato okay John Kwaku Mensa but Kwaku Mensa yeah okay ti nya hu Kwaku Mensa penalty yeah ti dey na ubetimi asanya to me so me say the be ya hu say e aban ade ti say the be ya metimi ni pepe no fa kakra bi so say na metimi ni pepe okay so why mati instead the be ya mesra wa da roma unti wo de obetimi so apeso abaso a na me di bia ma obekwa kwoto no pepe briefcase papa ya sha da package but one na wo kra de ni die ni ahun obi a wo ko $25,000 essential bag only 500 kwa ji aye wani so unsama no unsama open sama mami na we didi open sama boss obekwa kotua ono de hu fie panic be show mu say wo ye na security ni e we dia tempana utam ya kwa unya wagi so bebie so masa we nye schedule we me say nye schedule scammers nkrofo a atrasi bo ni pepo e no mo isa ya kromfo me bisa sa wo ye kromfo a na wo ye Opooboni na wo a wo ko no so no wo ye hwan ahon so ya sam wo a wo ko no wo ye hwan wo so ye kromfo e no bi so obo wapo de kromfo ko wia okay because when him kwan bia say when ni pa bia wa brochire but the ones what ja to be say yampa sister o you sister what ja to mo bra ni o e bra mpa wo bra when say nya wo bra mesramo nsama ni yo chen nsama mami enu a o how did adwiri di akire o de okofom de oje mu mienu nyina mu wo problem come stand doso papa Kromfo faso me so bebre mo ni na mo ni mre oba di fani sanka o mo ni sunto me si bibi jijewu yes o be ko be bie so no entumago tumago enyema wunya no ofie e ya pack dia bra no pampesa dada ebi kredo mo titimi ye ni etwa mo pampers e wo nkwala na ja o di esi anan Kwaba kukradi nanti ofre mi na ndie na awra wo keke mi no chance ya no mi lo na wie ani america chance ya no america na wie na sardine chance ndodrowa na mi nim sa odi kokko ye dien yo ani ni nyina ya package na ya de rubber fon akekere ye pampen eno wa package ene so no no dey 6 million akwaje sister ni o
Me so ya Kromfo anase who you Opooboni. Job 18. Job chapter 18 tie Bible. Verse 40. Verse 40 tie Bible. What's share? What's oni a wutie mi tie. Ombetu we di da so no. Ugoro ho san Kromfo we ti so life ma. Ombetu we di da so no. Every untoma dan mu. Ugoro kakra woda ho no. Ukakra woda ho no. Won be gye firi wo nsam. Yes. Omo de wakọ ahuhudie mu. Omo de wakọ ahuhudie mu. Gye firi wo nsam kakra na wo nsam no. Ye be gye firi wo nsam. Emu sika drofo. Enom gugu television so fasika be gye sika. Na what tinya tam 15 million. So we dey kwa pay 200 million. What Jimmy? Ne dey make us ask say 15 million. What Jimmy va mo bra? E dey na mo 20 wiase mo wiase ni wiase na kwan. Awu na. Wuna ukofesi atemu o mwani mna wusu o eti wu bibisa wo ya Kromfo anaso ye Opooboni wo call ho no wo ye obi but wo nim so wo ye obi so bibisa so ye Kromfo anaso ye Opooboni because nipa ni gas 500 million fa beji 500 million and fa beji 1 billion no a we tiye 100 million now the kwaji 1 billion no so wo nya Opooboni anka be sa anan so so ko bo bi so po what the end the kwaji 1 billion wo nya Kromfo no ye Opooboni tibisa kwaji say wo ye Kromfo na say wo ye Opooboni so wo nya hu nipa kwa wo ye eboni mra dia sa o Debbie Nibrenye. That's be what be say, Apostle. Oh, we are very good. Watch me. Na me nyenne na preach here ya me want to wo catch me na so and camera. Oh, Apostle, because of COVID need to come back down. Na me ka bia me de ba abedu. Na me junior brothers no ba ku bi wo mo stubborn. Me jam on me say car no. Till there we no me pese wo kofa car no. Na we su di anyame adwuma me de chaw. But one thing say me obi me madam for be me send we be man one fan ko yinti me brothers no and the 2 years can no did you say ube fa this okotua just we can no beton be beton be almost be 1.5 billion yeah fine car pa why fine car pa come na me be use back covid intimate ni ama it really almost so mo come boka we friend say 8,000 does that 8,000 can post I will send for you Message says can the amount. Wo the mom no me the can amount na ba later message says can na so apani me one city crime ni bi. Eti obla na be ya munya busu apani wo fie. O say oh na se we nya busu asam. Anam say mom fa kan nkwahye garage so mo tuti ayi o matimi akoyi abafie. Eti wo de me kan ni hia me. Eti se wo pese oboa me de anya ton na kan ba ne mun card ye. Me nkotua 80 million. Ninkotua na mani bradia na mani nso me nsama no a na me pama ma mienu na me dimirika no akoko hu asori mpanyimfo mo fa asori sika ma na boga bi wo ya boga na babu akwa agyemang ya hallelujah bu akwa agyesam yes wo wo mo a enye fe na abefa sa akwan wesu me I don't have time to go say me port me ko yika me kwa David na me mu ni ami pie ya he kakra be pie ni etata me na me wow Oma ba ana ba ko bi so aba ana wa wini me some MTN for one number de fro yes MTN number de friend I'm not doing the nyadwuma we mfa ma all networks no one number de friend but number be from na MTN for number number na nka so de friend no 0244 300,000 yeah and they just say of enokrano kasa nwa don't listen to sa we no ma wini we na one of these we wini we me se mfa cause baby plus system when you mra so na o dos wo system nim akonfo bam konfo ba the nipedi the Kromfo get accounts ya we ma o mi enchira pro ma amen eni mutie ni enu kan amen ho odi nya kase ba yen amen to me ngo samla yen so amen no me di hini wo ya blabom e very dangerous mo ani mra ho so Bible case in Proverbs 13 yango Proverbs 17 Proverbs 13 verse 17 what the Bible what see Opooboni wo bi oyo obofo ye ka obofo a empanyifo twi mu no twi mu ankasa no twi asante chapter 3
Achem chapter 4 verse 9. Also obufo onu so ba wiadu atira ankwohwe hu me pa twedi Bible no mu. Sina wa hwe no anma no asimbo. Me na me ka sam na say sa na te. Na Bible so say dan obufo boni. Ohwe amanem. Sansa wo yo obufo ti na akwahwe me wani brad ye papa. We see sister bi ni London. Wa jeta na makayo. Na makayo. That's how usu Korea. Usu Korea. Moda mo hwe me se MTN ni bi MTN before bi enu on be frɛ wa on be kasa tintin we mo na muntie we MTN ni bi MTN office bi enu on more time on be frɛ no be ka all machine sika na ma me ti o le me san ka me sika ni di mo aba on ti o mo rest no na o school ska o mti o ma okay o mo block account na se no mo chi me sika ma me ma ju na ma se o mo so no mo bi account na ma o ye di mo afate me wa oh no problem and you MTN from Sisia we won MTN from Sisia no will be am why oh okay Marty but it's no block message me hu okay any day mo me de mo no mo bi am afu bi am why Mr. Bernard Fachen why okay Marty no problem okay Marty no problem okay this is your Berman Adam from catch him say me follow them short code day. My name is Mr. Opooboni, calling from the MTN main office, Accra branch, and this is a mobile money department. Am I please talking to Mr. Bernard Opooboni? Yes, please. Please, there was a wrong transaction on your account this morning. The person reported the case to the MTN main office. We did the investigation, and when we confirmed that it was true, MTN has already reversed the money back to the merchant. In case anybody call you again to send any additional money, please don't send any money to him again. We have already reversed the money back to him, okay? Okay, thank you very much. Please, on the system, you were also having money on your account. And on the data, you are even having more than what the person transferred to you. On the issue point, you are having more than 27 million on your account, 24 million. The problem here is when the machine was reversing the boy's money, because your cash out key was off, it has caused a block to your account. Can you receive any notification that your account has been blocked? Yes, please. We sincerely apologize for the no problem. That is why MTN, we have called you. Okay. As I'm talking to you now, MTN, we will guide you for you to open it right now. And after that, MTN will give you credit of 20 Ghana cedis. Okay? Oh, that's nice. Okay. Please, let me guide you. Okay, no problem. Please, is your phone a keypad phone or is it a touch phone? Excuse me? Is your phone a keypad phone or is it a touch phone? It's a pad phone, keypad, the small phone. Please, can you put it on loudspeaker so that I will guide you for you to open it? Oh, okay, I've done that. You carry down the MTN activation code, *170#. Yes, I've done it. Yes. When the menu comes, tell me. Yes, transfer money. Yes, I've seen it. So reply with 0 and send. Your choice will come. Okay. Have you replied with 0? No, hold on. Kindly hold on for me. Okay. MTN for Becca Joseph office. Tigo for Becca Sebra office. Please, are you there? Voda for Becca Sebra office. Yes, please, I'm here. Okay. The star is I dialed *170#. And one is transfer money, 2 Momo Pay and Pay. So which one should I use? 0. No, so I should 0. Yeah, 0 and 10. Okay. I said your choice was incorrect. Please try again. We want you to do it on the same card. This one which has been blocked, not a different phone, please. Okay. So you can give the number, the other phone, give me the number, and let me give that phone so that this one will be free. Okay. 0242. 0242. 17. I'll call you on this phone so that your the one which I blocked can be free, okay? Okay. So you are calling me on the number I just gave you? Yes, so that the one which I blocked can be free. Okay. Hello? Yeah, hello, Mr. Bernard. Yeah, boss. So you dial *170# on the one which has blocked. Dial it for the one which has blocked. You don't have enough. Okay. Check your phone now. But when you want to withdraw money, you cannot withdraw money. Okay. Don't dial it on this phone, please. Dial it on your phone, which has blocked. Okay, sure. I've done it.
What has come? Transfer money, Momo Pay, and pay bill. Reply with 0. But this thing is not. It's not working. That is on your phone. Which has blocked? Yes, I've done it, but it said your choice was incorrect. So reply with 0. Reply with 1. Okay. Hold on. Okay, 1. Mr. Anaa. Yes. Never talk to cheese. Patron. Yeah, no phone not blocking the so. Phone back. On one of me and boss. On one of me and no man was a scout. Yeah, I'm blocking the so. Yeah, we are cut off. No. My way. Oh, yeah, we so the show system. The society. Yeah, cut off. Oh, yeah, no. Boss on one of me and more blocking on me. They are blocking away. Oh, what that 170 has for? Maybe. Bacho Mabo. Chrono. What sending? I must send it. Transfer money. I reply 0. Chairman, or the same thing about. If you reply 1, your choice is about reply 1. Reply 1. Okay, my reply 1 is. I see. Aye. 85 number 2, non-momo user, ye be 85 number 2. Okay. I say enter receiver name. If I told about no, May I? 17, number 17. Okay, Mabo. What's it name? I say enter amount. If I told about 0, ye be about 0. Member 0. If I told 0, empty for ye be account and discount. Pacho you. What's it name? Meba. Reference now enter reference. Enter reference. Aye. Enter reference and you know the paper. I better say invalid. I say enter secret code. Secret code is 0. Never talk cancel. Never start for why you think why. Chairman. Yeah. What's the main starting for 4? Never try. Okay, maybe. Who was the thing says ya Kaswa? Achimota. Okay, Mati. Star 170 hash. Star 170 hash. And you know that for Mummy and Fat, she would be in Friday. Mummy and Fabi being free, I may came. Hey, Apostle Dena, we Apostle quite may be so questions. We are Kromfo and now Opooboni. Opobia Bonaponti, she process on the name. Penna we are the mobile money, Sika, the good phone so. Out of all, Miss Sobebre. And when you Manadia Bebresa, the B. Sadia me, you need to forget from who can the book of Proverbs 21 young God. Proverbs chapter, where friends saying, Proverbs chapter 27:12. Proverbs chapter 27. And 27:12. Who did he? Verse number 12. What's the thing I say? Only for who money ever. Why are me can be an any down? Pa, when we say we go for person we are no. Or the way hinta. Obey you know from. Na at the quad of not at the quad here. Obey follow. No one has such a near when you're such a near you see cannot the way no besun was Susan and Jesus. About the embarrassing count. I mean, or be any down no. Oh, didn't them some process we are. Obey just on tap. Yes. Well, you need then it down. But will be a Bible so day. Or yet the quad. Or yet the quad here. On the Mama. No one has such a Yano. About the Yamabo. I mean, I'm finding what Sam we and so.
What can Proverbs 10:2? Young can Proverbs chapter 10. Proverbs chapter 10. Verse 2. Verse 10. The Bible can. What's it? Proverbs chapter 10, Mr. Raul. Yes. And can say verse 10. Proverbs chapter 10, verse 2. Proverbs chapter 10, verse 2. Can Bible nyanko? Obonye for akurade. What's it? Obonye for bibiara wadina and akurade. Enye mfaso biara. What enye mfaso we? Enye mfaso biara kwasi ade no mo de. Obebo say po we nyina so baby okwa baby oda. Bebo say po we nyina baby ogina nye. Na wi enye fe. Bigi says ka we nyanko fofo nsu ska ba gigi nyina na nsu so ba ndyan. Tie Bible na trene ji oni pefri. Trene na ji oni pefri wo wom. Yes. E de owu brawo. Unimu I'm telling you. To come Proverbs 15:1. Tie Proverbs chapter 11 verse 1. First. Proverbs 11:1. Chapter 11. Bible verse 1. Aye. Was insisiye senior. Was insisiye senior. Aya brade chiwade sa plan we enya. Plan na ukra oninya. Sister, brother, why you? Wow, who so nim sister biano? Enye to minimum. Ene banga bugana, ade tani skakwacha bag. Now what 3 with me sending 100 million the shabag give the mobi. And 3 million if 5 million went him in tia. Who did you make cano? Nippers was sending 100 million a shabag. It was 100 million sending. And 3 million and 5 million no secret to Yama Kwana bag and one in channel. On Timintia, catches a winny be. It is also a wow dear. On 75 million in Makwano. What else will I catch you? About the embarrassing count. Amen. I'm one is until. Amen. I'm follow Nipa. Eti ni penu masam. I said deep what true for. And na chrono bonne wura so dem ni bia pia bontene. When I so funny be no ya zana bia nso kreti omo office ebo po obi onu a otie me ne onye travel agent but we force boom Kromfo me se wo akatua bonne. Yes. Insisiye senior ya brade chiwade. Senior wonim se wonye travel agent. Wonim obia o Brazil, wonim obia o Canada, wonim obia o Germany, wonim obia o Ireland. But what transit be office boom Kromfo faso. Ofuso baba anwadi. Dabi. Ofuso baba anwadi. Dabi. Yeah. O fa woni da. What Abraham kwam ye de so. Abraham kwam nyago se de wo ye ofuso ye ni so de ma. Pay for na nyago pose mi tie aye obi o ye pay for no. What tin for pay beja wom. Tin for pay for beja wom. Na enkontompo for de. Enkontompo for mo bom Kromfo po de. Omo na da besem. Mo na da besem. Woni ma be ka kira mo. Me si no bi se guniti. Ni se guniti. Wo pe US akom obi abu no. Dura. No appear call. Next week, go back on yourself on Tia baby. On Tia baby. Or do for Cantaman to a child do for gas. So do frabble sense from Tramina may buy or do officer ya 2 months. Yea, Jackie of ye. Jackie. Jackie of ye. This office, your office name. Office. Or do fast one on I'm sure. No officer ya tu manu just ye me je kino vie ye hwe wo de fa document ni bia ma me asem o hwe lady na tete mi a lady na bi ne ko Australia no no atete mi we se mi we fiki no to de we bibia ba bia sa office ya ai to de fa bia ma me e fa bia ma me scan wo de buy no problem phone ana wo de scan ko be na process okay Anaa wo fusa o ma ura jeje how dey akumata ntemi so wo mo so Opooboni na ne bu asafuo Proverbs chapter 11 Proverbs 11 verse 5 tie Bible pay for training what pay for training ebetino mo kwan na abonefo de o ma bonefo sam no ebehio ma se bi bisa kwache so okoto se ka nya accident Nasi you be that give free baby from nowhere a sinner will be a pure nachi no nko yi nkrofo na guo no nko yentimi nyina bisa se na ano e de na si bibi nsikwa ati go bi nkrofo nyina ye yi obafika dum ono kwa wakam am ye twitwa no okam kai
na kai boni ben na waye boni ben waye waso obonye for de na boni for sam ebe hwiwase timoni na o media music quotation obi amfa Christian forces ninya adwuma wo sanka biom na tie we ya benjuma listen police ni tie me kaba mo na me nko what in some police for bi ti tazan fo achi and omo ni omo ya zan and then Kromfo bi do omo tumi omo wo and the support one zan for mo ya zan obade ya we hwemo I'm talking to the nation I'm make kasa so senkani I'm talking as a man of God me catch your mind wo na makọ that's one come and see whether come oba come yosu oh yes ukwata boni fuachi na nipa na di boni read the Bible na me what in some ahumi wo mu no onsa aduane ansam ma ahumi wo mu no eyesene dan insam mienu amama insam ma mienu a obrane da di insam ma ba ko pe na odidim na ye nhyirama wa fo se insam ma mienu a obrane da dwene anya manie die chire anafo sa manie nie chire amanie die chire o it took Proverbs 15:27 and Proverbs 15:27 no Proverbs 15:27 emimu fa so perfo obesai won fie bo mabe brekeke na de ochiri adamudie hallelujah amen emimu fa so perfo wo ye mimu fa so perfo ni pana bokro ni pana diewu what chire pesika bi afini pana wa diewu ni ncha aseti the penny free what per minimum for perfo or minimum for perfo I want pesike free obi e wo different chan ya we se wo fa wonni be se wo fie da che na de ochiri adamudi na de ochiri se wo be obi oji bibie free obi nchan obetena si komu ade asundwe bebra no obonefo ansi wi o so hu ye na nyisi kenyina ne yedie enyi ne penyina asunye bom mapo ene de wo hira de osunsuo enti wenya kwa bu na fa ho adi na wo kire be hia de osunsa wanu bia san boro onu na be meeting na dan na be hu say yes atinga be yina tinga enyo bia o wo di be believer bi obeka na no atu na de be ko hia wo bi na be say yes wo hia maga wo hia maga nanu sak akwabi phone eheni wembotoma obi apiki phone odi dwane ene ni nia baako ehesi no say also cha don't spoil the case. I'll go to my hometown. No say also cha na yin chi na sakwe do na nyi no kwai also ma never phone nko me say case no kra me ko bi krom akwani ti me ko bi krom for asan na chi ba no so there be so pefa no so that fa me ko for dinachi di phone dinachi also because we baby me kokra me nya nko me nya me ko bi krom anu no okofru ka akwana ready okofru voter card phone to crack Kromfo no and a Kromfo ne pacha tell me nya wi a what you have senka ni nya ne kwa kwaje was don't spoil the case because why pe obe say case no onya kura na obekọ ni kuro fine case for hallelujah amen. And you get the book of Proverbs chapter 30 verses number 10 now the Bible. Okay, Proverbs chapter 30 verse number 10 30 verse 10 what's it there ni akwa ho sekru nsene wura the Bible no kwaso e wasi na wa mo no wa ni fo obi beti ya bo dua o ye tumi wo wiase o abosom wo obi beti ya bo dua woni ma me ka kire o woni mu a wafu ba do a na ba hwehwe te ogidi ni no so ade amayawa ne ya wadi hu afofia ya wadi opewadwen sakira etu ni mu a on do ba bezi ya opewadwen sakira but agbalagba ni we mu de omo no ye tu mfisu obawi fam ti no mu ti abobo fam ti no adwene nche da nya dwuma ti no no udi ozesi obeku sesi wanku obamu wafu ahye oba de fari senka omo se amen share Unimwa, Messanya Menina, near Bomukrono, Mamma catch your plane. Nyanyina di hu jimwo woni mna wo so obadem bani sankan flood not dot dodo frost there's no dot too much no for we picture no you say yes nkofo bia ba platform no so mesira mo mbe obi bia o be platform bia so bia so wo ye nuye pa
Maoni now. The Nigerian numbers be gugu. A bit the Nigerian numbers gugu. Living in Nigeria. Living Yahweh. In Nigeria. So bebre. Me numbers here too pet. Yeah. Bobby the bank account near Eco Bank pet. Baku pet. Eco Bank pet. Nadian Grand also cry car come and quite some year by get to a biansa. Was what we do be a better so the panne yare. It is either tell the Amunsen is cameraman. Oh, very good. When you are finishing party, the Amani Pacono. That's the reason why I was out there. What if free man? Me preacher me here be a mecca of your mom. Me you be a misra dear Ferriadio. Amen. Amen. Me preacher ya me see what best support me for me to me can say me so cry. Me to me so word be say box na me ba and ko bia den obi sponsor me say me kwa America and ko pedi la ho ya moro no nyi sika ni medi ni Ghana memo a tikitu bia nsa wo best obo AGYEMANG no obetimi a support na me dem na ma na to dwa adie biom pa no obi hwehwe wa chire obi timi ka sam foforo etimi ba line so be fro obi ko gira kwa nchen ka kire say ye de obi yare ye friend say say den yo cancer and me na me. Me, I don't have time. Me do be better TV so. I be kasa asem di ache. Me quite this some na me catch man sign. Sounds is Opooboni biaba. Eto de biaba preaching. Uba kono bi tin kwanchan. Akwala na doctor declare no ase e de wie ye no business ni na so. Normally ti was say your doctor say ye de ne ko ye just card na ko. We simu ye preachers. Apostle what can say mo? Diaba na nsem bi no. Diaba bi na sese no no. Obi wonu a doctor declare say ye wo hwe nye ye. Eti de no definitely say nipa de krom o krom a kopem say da ba hwere dan ne nkwa. Etom so fanya sakra say enne say wono doctor declare na say wo ba hwere wo nkwa. Enne ye ma won trase enye ni nyina na ya san de. But ebi bo mu a ye declare wom. Me bi obi ama bokapen. Eta mi kasa asem we. Se me nie chire nkoje hospital form ankomu a anka minim se ye declare se be be da na de kone da emwa ti sa na tie dia na di no be si kwa na nipa Ghana for ya wotema ni nyina ne no bi abijira so ye preacher enti okasa ma nipa kono sansa we mu kosua ne he anamu se mu ha nipa no need never see wiem our pavement so o tiakra na obabesia ti o de ade crunity ati o tamakola iti economy no never see ono some jiska kwa ni surgery ti e jiska kwa ni surgery eni na watch na fufu raba eni na watch na you gbanse otia ye chia ni sak ya ye yini fi sak ye na ba woshi ma we ye yini fi o de na mantam to mantam body we hu yamabo amen meaning so kokolebu doctors ni bebre o NGOs a o timi tam ni pantimi kwata GTV akwatase no ma akola ye proper one no ye fani nsi kwanchan yo dabi ye fani nsi kwanchan dabi ye fani nsi kwanchan kura asama na waka no but sanyama we nyina ba aza misi mo ya Kromfo na so mo ya pobofo choose one Bible can say what the book of Psalms Psalm 34. You read the Bible can hold. Okay. Psalm 44 verse 21. Psalm 44. 21. Verse 21. And you Nyankopon obehwehwe. Wo kasa asem we yemi ke Nyankopon hwehwem wo. Ono nim akoma ma dintasa. Nyankopon nim sa de na wo ye ne say no kura onim wo. Yes. Obehwehwem yi o. No hwehwem na wo di fa. Wo mfa wo ndi because of Psalm 37 verse 21. Yes. Ajawajo. 37. Psalm 37 verse 21. Verse 21. Oboniefo fem. Oboniefo obi su na djuma o te Ghana memu a. Wa ma na amumuya do so nti. Ene wo pe bi se fini panchan ya. Obi wo bi so so oni bi. Yeah. I did not make us asem we. Ono so ye Kromfo ana so ye Opooboni. Say nipa we woni nipa ban. Bible be che nipa kon. Oboniefo fem. Maami a wutie papa wutie mi. Say we bi atie. Mu na mama nkrofo bi pa besia ya de pa. No aye dia mom. Enie Oboniefo fem. Oboniefo okofem ontua. Obaba besia no so ontua. Obi yi yama bo bi besia. I just solve the problem. But ketua na e den. And then to be a cose ho to be kopa bi osehwe na ani nkrofo de me ka omuntua ye obonifo wuti wo ye frɛ wunim edi ye frɛ AGYEMANG
Obobisia untua. Ejenkali. Missing na MTM for Kromfo Bobisia. I know sending man come up here. Hello. Jojo, be mistake. Medica. But you must send you. I walk with me. What could go for better? No one to say. Only can't hear. I saw for you. MTM for Bessiano. A Kromfo Guso. Will be a body in the almost to one aggressive. Yeah. Yes, and do. I'm from one side. Do not be dim come back and send this come slow. My mamma number. When you can my number pet, like I said, the 20 you baby no. Bible say. But I can't go for ye in Kaya de Pau. Kaya de Pau. I'm not preaching. Now me almost supporting me. I'm talking as a man of God. Teaching. Yeah. Me teaching. Yeah. Oh, and go for MTM for hey, and almost so I told you so you want. I did what it's off fret, and your pick is near too. I'm the only baby I answer. Obonia for fem. Obonia for beer for fem. Onchia. When Gentino. On beso musidio. Take credit rough. Take credit rough. Hallelujah. Amen. I am afraid here numbers. I said the number is what this number cannot reach. I did not reach it. Then you want it. Number cannot be reached yet. Number said that this number cannot be reached. And number and Drew. If what them saying? Yahweh who you mobile. Amen. Many network friends saying companies in the casa. And I mean one I would miss more customers. Yeah. One more say Azam for Grum. Vodafone Grum. Tigo former Grum. MTN for hand can Grum. Etimonye bibi fan support to the aye system ya twi free man ya dai enye Jaba kia brabon etime sem bebre mumre mu bi amwan krofo na krofo bi yi omu hu na krofo bi so wuram na yem workers ni bi a wayi omadie no omu na edi se dwuma no because o bi ntimi ntra ba bia onim we da ko eburofo kan yi what to the was steady this why I my open me set here for near your 4 mutie me ne so wo so ni mradia san nyema we won follow. Oh yes mawini ebeda me phone so de bia mawini minim so manya hwe na me mun kran krofo ka so be me doctor na bi say mu free am say ye free hand ye buy ye free American ye buy na me say me preach twi muti de nti amomo say yes you ye tie hwe wa wo viewers pa na me say me poko adwuma na sa me na mayo but the doctor na mayo na gidi kan na doctor ko adwuma me de kwan hwe masa ye friend me apostle ko adwuma madwuma na me ye na so adwuma no no be say apostle ko adwuma e dey na ko from apostle. Oh yes, me were more than 50, me were more than friends say it now they say ko be 100 branches. Oh yeah, me were more than 100 branches. Me members say me boni pa 3,720 so every week me ko boni pa 250 mo ana mo ko dua saade no ma ko tie so ko basu awi o mo ko dua saade ma no ma te se me basu o ti ko dua masa mu ye mu guase papa na me ye dua de asifa mo ho sa me mfa ho aba se mi ti na ko dua de ne mo ko tutu free ho mo ko tutu free na ma ko tie so ko basu oba de man ti ase mra o mi akoma mo mfa ma ne ma the Bible can me 1 Corinthians chapter 9 verse 1 was Paul a hopechire okwadman Paul asemi ma hopechire wan asemi me hu ana okwadman me ne me hu me nyosomafo ana me hu ne Awurade Yesu ana me hu Awurade Yesu so afra me ana enye madwuma Awurade madwuma ye de ma me amen ye eni asanka adwuma no na nye madwuma enemy church members Saminya osmafo ma presby ni Methodist ni Roman for modie living ya wadie me osmafo ma me 100 branches and over efise me sumafo ye so ano ye dwuma so ano no ene mu de adi adanse se me osmafo ni nipa agye asempa na adie doctor sembi ni ba bia
we apostle. Me asumafo. Yes. Original. Sumafo senkeni. Amen. Oba di emfa di asiamla. Wo mi akumam. Eti Bible ka se mi atwa na commercial break aba. Yes. Onka se mi ncha yanko Proverbs from yanko. Proverbs chapter 19. Okay. Oda 19 kran yanko. Proverbs chapter 12:22. Proverbs chapter 12. Be so a very day 12. Verse 22. Verse 22. Yeti awurade asem. Ose menka say. Awurade achiwade. Ani atro ano. Ani atro den. Ano. Atro ano. Na omo mu di nukure. Na omo mu di nukure. Eso nani. Ebi ya atro pa ta kire me pa aza yesi bi kwa kwoti tom ta kire ma so. Ojo be ka bia ani yesi taxi drivers. Uber drivers. Ebi akodi di no. Wo tracker no si 2 million ubesi wetua. Yes. As a family kwa wajimi aye say 100 Ghana wonni say ubetua wi otuka ne ko wie na dey say kese man trick tete Ghana and mama ni ye ubetua later nse na wani so aba e dey na wi asmoji ne hayi won fo kra che so obafo and so me na me se bi ko ba bi me force say wo bompai wo pia bompai o anya say abafra kotu be fra kotu asika bia mfa so bia nya dai eni so befra kotua omanu de ya we bani sankane ma omanu yi ni bani so tino mi ko commercial break aba ne fema be se kwa so fie akane no na yene muano na washishe da so ene de wasisa na fadie ahun sama shakotu ayewo the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon sama shakot to hwe no obi emphasis and na no 9 Kona you Anu kwesemo asumna doso soya doso die Yesu onyamede womo na busambe womo na yebede ewomo sonsoyo aji trosenkwa Hallelujah. Amen. Yeah, there also near Sasira. Amen. And then maybe a question. Topic, they say. We are Kromfo and now you Opooboni. And then Kromfo been nam. Say Jisika. Jacob one Kromfo. Who check come website? Who be checking? Invalid. Invalid. Engagement. Etimu ye hifo. We are Kromfo and we are Opoobofo. And then Kromfo be me picture. Edia ayo account. Eddie friend Eddie man for friend request. Yeah. We are Kromfo na some we are Opoobofo. And the face sa we mobile money no vendors no. Almost a bisu ya Kromfo because a bini Opoobofo ni bia ye one. Yes. As obi be yisika ho a omutimi sanu obi na ma muntie dia meka ni yie na enyima me church members ni bia famu a senye nya wa afa yen so se yen kasa nkyere wom en fa kwan bi so mom ho ban en kwan bi a ya fa so kyekye anu mienu bi wura ne moa bi ade bu abi ni mu a anke bi akomanu aduro wa be yisika kase no omi se wo ta yisika ho a tibe do na ma nipa ni betimi afra woni wadi nkoma Chelsea ka wa be yisesi a obine ben obia man tip off yeah mo ya Kromfo na se mo ye Opoobofo Bible na me de kasa chew no yes awie ye nya hwe onipa wu ya ni mi obenya enene wadomre enene nkwaje da eto ken de book ebi so
nya anodoko doko ofro phone so a na no chembro nyankwan. Okay, the book of Micah chapter 2 verse 11, Micah chapter 2:13. Read the Bible for me. Micah chapter 2:11, Micah 2:13. Micah 2 verse number 11. Yenti obo ade ase. Ode tie Bible. What say? O say den. Se oberima, se oberima onam kika ehugusam. Oberima oninam kika den ehugusam. Na wodada. No wodada just odia throw the dada nipa etwi nipa. Akoma aba no ho. Some the desa bobesa. Because some the dede te so bi onu mobesa, te so bi onu fanta. Na you onu doko odi na chi. Obe use sia. Yes. Sister, brother, woni na ho. Yes. So wo ye bia we enye fe. Woni be boss abra we. Na ni osikeduo ni benya ketuabɔ ne denka kotu aduro. I'm telling you because aketuakɔ na mbenya. Wo ye Kromfo, wo ye Widini, wo ye Opooboni, wo che obi a wadi aduro. Yes. Wo che obi a kotu bosom. Woni mu a. Bible say atuate o can Bible o say o sitie ye cha for the boy. No o chire mu no o di be see point if you don't I'm telling you today. Tiayo o si o sitie eye cha for the boy. Na so ye change dwani srade. O wie no dey asem to so 15 Verse number 15. 15. Verse number 22. Verse 22. What's it? Everybody power share for the. Everybody nyankopɔ ya was so power share for the. Enu okuma for the. Enu okuma for the. Sitia beti everybody ana. Tintia beti everybody ya wana. Hwɛ. O sitie. Wo sitie. Eye tia for the boy. Eye tia for the boy. Aso ye. Na so ye se wo di betie the creator no. Eye si odwane sira. Eye si odwane sira de. Etua tie. Se wo tie tua kodi bɔne no. Etise atronkom hye. Etise atronkom hye. Na asoɔden. Na onipa asoɔden yo no. Etise mumuyo. Etise mumuyo. Eni ahoni so. Ti wonimu a ububu nkonta ne bebe yew se dia wo sombo som pepepe tonto aduranka ena je se kanu ano no obe count afra. Yes. Yeah. Tunima woni mra wo so ne kita katuabani o ka Proverbs 26 verse 24 yanko Proverbs 26 verse 24 verse 24 to 26 otan obie cause obi o den otan obie obi a otan obie odna no kire asem bi odna no kire den asem bi odna no kire asem bi na ni mu de ansa na obeka asem na kire no odna no na be kire asem bi na ni mu de o siesie kontompo. Wow. That's what king now to say azan oyaza okado kodoko samu a enjini ni na echiwade nso bi wona kuma wanya baako enyiwa baako beyu eti ubesa nyema nso na wonimu otra baako no ahuri no atra baako no ahuri no atra baako automatic ebedu the 7th one 5th one enyiwa 6th one beyu so nipa no anytime Bible say anytime any nada ana odi akata no ho ubesi obi no kita briefcase no abotai no a sheni coat wait onye money officer where you feel gentleman stealing. Yes. Okay, gentleman stealing okita bitma hello pacho me person me we me menya only maybe I turn gold and diamond gold. Yeah. Oh yeah, minim. Oso nim bra unim oti gold pe osiminim potential criminal. We are saying the Bia make us yes. We nipa by 100 you are by nipa 100 Janchanya. Emu 70 don't wanna a potential criminal. Potential criminal. Only what he go do can osiminim. Because when you saw dinner chick or baby, you don't go no gold ura. A man good. Na kwana bia briefcase no ayi we bia che say okay say wo hu area na o ti fro ko jan kwan chen say me pese me che wade o mo so bu jiji phone so o jiji phone e di audio phone o the phone ma me na me ade me di ade we two phone so na me di ade afafa ho wo na we memie so. Okay. But you go, baby, we're supposed to try about ball and who try criteria into him damo. And this year, you are baby swatch. Now we say, who will be that? Maybe more be chobi. But said your bear, wait me at Tontino. Who phone when for mammy? But you took it an Android phone. Come, no, I no, they are too soon. As for the battle, Omo Baku or Bagmunja and Tabo.
ya package that. Ya manager tinu within a short time part no eja to no the assurance say membie so ha fakoto ade achi anopa ya dwudwira de na nya yizo package no adin rough anopa we say na we be na that because we don't nyina what do phone am we do phone it you for phone na shem na bomb pirate mo bo ti anopa no nsia be kwa sane na toilet unity na toilet unity na telegraphic pie delegate paper ba kwa pie ne face orders unity your time be hallelujah amen was a fantastic flat na de na pampa me say good na ya bo ba it's na pampa your time be no Bible say obi hotel obi no odna no kira se bi odna no pega se ko na ni mu de na ni mu no ni uje odi ko won o siesie kontompo o kado kodoko samu o kado kodoko samu a che enjini ni hwe Bible say echiwade enso wona kuma echiwade enso na wona kuma so de pa no wo hwe ye wo twi muta 7 untimi escape ba ko be you pe so de pa no say ni pa no ni tan ani nada ani odi akata no what tie? Don't you do what dress now? I gentlemen. How comfortable you are, what tie? When I make a show, the briefcase, I any tools. Zautus, Gusano, a Juman was a Kromfo. Wouldn't need power trauma as no bedroom so. About the Amphani Sanka. I mean, there's a hint as I say a Kromfo, Opooboni nam say. Hinanam say. Hinanam say. And the bank who grow a baby. You will be a tell or tear check again. On the dollar or the friends saying, or the Yati and perfect in bank. But to a big boy will be a tell or 2 more or the fake call. Tis obey is Kakasi, obey 20,000. No a child, a friend saying, fake in 4. To a chichenica canca. Chichening Kakanka can't say, obey a faker, or bet it sham will be obeyed from to be your handed, obey your handed, obey your handed, or upon when your original 100, obey your 100 or original 2,000. Yeah. Could be a fake in the freebie never. About the year when we are mobile. I mean, on Vanessa and Canema. We are Kromfo now, you Opooboni, and your tem war. Yes. About the year when Vanessa and Canema. On one is until Missy BB Joe. Yes. So I'm one is one now. Bible Becasemu, the book of Proverbs. Yeah, the Proverbs at 2017 young. Proverbs 20. 23 young. And the first station, the same thing. What's it? 2023 Proverbs. Already to idea. Any Abraham who do. Obramo wodo and no big friend no malam obi friend no alaji obi friend no shake and no to twa nantwina mo mayanka very good e ya depa na we and no adjust scale and it no adjust scale no to say 2 pounds are than 1 pound what is 1 pound 1 pound wa adjust no am 1 pound onya de 1 pound de to so na better 2 pounds very 2 yeah no de chow what does the scale no? I don't think I look at yes. We are comfort frizongo. Yes. No one knows throwing a coupon trial. Yes. We are comfort free a crystal form. Yes. And no koto that 2 pounds. And 1 pound there. When you go to the machine, as a machine will be what it cost. No about that 2 pounds. To say no other 1 or that 3 pounds. Money bay. Who is that way so go? Yeah, when I a carpenter match, I don't minimum or bet him in Sasa 1 pound. What? I don't know it was massa. Oh, I know. No 1 penny. Did there be a man called Ebia? You small to that one. You children, you bought my Kromfo. Yes. Min come from one called Ebia Kromfo. Me from one. Now to the beer. And you scared your Josunti. Quarter 5 pounds, brother. Capital experience man. Yes. What you mean some months are? I'm 1 pound. Because you want we are me. Oh, there be. When you make catch out. What told that one a check? I told that one a check. And this is the day cost. Fuel station. Me a boom from a 1 gallon. This auto 1 gallon of Benjamin Pepe.
But one also could buy 5 gallons, 10 gallons. Where we crank a year. Oh, boom, from 3 gallons. In from Your fuel. Your fuel. I still have 7 gallons account. Oh, no. And obiti fuel station na paper. Paper shani bottom swa. On your catching it beer. And no crapping. You crown. Until Uber tofu and wa just skill no. And 2 kwanwa market. Say 2 no or we are 2 no actual 2. Who about we are 1 no actual 1. Into about trophy and no pana paper nation no full say adwuma no mumra anya adwuma no mumra ne kro no ni na po bo humra and ho paper ne kura no to mark ya adua na do midnight no be pon efe no be bie machine achi no be returning machine into the normal way position ne fe wa check it 2 1 2 1 2 1 na amane be ye ebia 25 gallons. The 25 gallons no, and we scan the waje, but all for my manager no, because any money Jessica, our machine, te fe no one machine, said you be auditors bar, almost the tina, almost any the anchor. To son up and we are no sound wine no. It was no on yet would have no we are customers. At the manager Bunisa, one of Gilead's filling station, one was a very good man, but the man who we are manager, the manager was a good manager. Or we are customers. Or the machine buckro no. What does this girl no? So many. Me patcho me bisa so ye Kromfo na ye Opooboni. Wo ye jidini. Don't call yourself so ye jidini. No. If how different. For we see what trust na see boniface. Yes. Trans agina quotation no ni kini yo preaching ni kini ni. Our prophet forces. Me sell bebre. Preaching no we are Kromfo na ye Opooboni ni kini yo prophet every Christian's forces. A Christian's forces. A one ni kini o tie Bible. What's a chapter 4? What's it say? Verse number 6. What's it yon? What's it in summer? En summer. Aduane wuti ahom ye wo mu no. Eye. Say in some mienu. Say in some mienu a. Obre. Ene dadwene hu. Se djuma na wo ye ne nsam ma kakra na wo nya di free mu a. Menu nso. Since wo di nsam mienu, ekom de wo ye mfe nsam mienu ni di o. Ekom de wo anu nje so do nsam benku. David. Enye sa na creator no hye no. Da bia. Ye nsa ba kunya dididi. Yes. Ekom de wo ye mfe nsam mienu ni di. Ti hwon ye. Yes. Hwon ye. No hwon ye a obehwa ha obi mu a. Wo so de be ye dene. Yes. Ni bebre akoso wi bebi ma nyi stroke. Edro obi num ye. Ana wo ton no anum na wo ton no da. Bisa se na ano de na si. What's what you 7? Onkrofo nyina fi police maba pension. E bi ye farms. Bi ye njapade unko baya de yade na betre fie. Bibisa se na ano de na si. Who office na ye France agenda yin. Who office near France better than. Tamani from commander ni o commander den. DSP when na otiwo yi. Me patcho mo anim na wo so. Na nyenyem nya ye tachire every so emra ye fie. Nyenyem nya ye tachire dinukura. Yes. Nyenyem nya ye tachire se ma bi ni fosters na ye 1. Yeah. Many fosters na ye 1. Munye very very careful. Yes. Very bad. Very bad. See saying no police ni obi kwakro no bo. We are confirm ko police. We are confirm ko soja mu. Na ya onfam adwuma. Yes. Mu protect mu mapo. Men kase obi chawade anye. Men kase obi wado ye anya mpre do ye so. Ya wo se odwuma ni akatua ye dan esena. But enkwata obi boni achi empemfa so mfirim. Na mwa body ya wemfa ni sama ka omi akumam mu amu gudwom mu ya Kromfo na se mu ye pobofo adeti na nkati ayayam odi konkonta fra enwo mu di sudi awo no enwo ayedi mu di sudi awo no se Ghana memu ayakasi yedi ye hu awu agidi fon kwa to the boss abre ewo pass ewo awoti ewo mpampa and na wo foam ni anani foam ni anani esichire ni dia wo esiwa acha 1 month na tisio boni ben honey ni where you honey honey I don't like soup
ɛwɔ paa wohia sɛ wɔyɛ nkatenkwan ɛwɔ ɛno so mokɔsua ne firi saa mfa so bɔne wɔ mu de kwan okay, the book of Proverbs 14 verse 12 at your Bible can say Romans Proverbs 14 12 okay, verse 12 also the was your can be wa etini penny so ya no etini wani so na wie ni owu akwan if you don't I'm telling you today na wie owu akwan and the hospital kowo now who your ba now chimney na kwan he page out fast yes man am who omra de wiam ma no be your back to Akwala Tono Hospital. Nya be catch us obana gu. Wobla wo mu ya. Obi say that me banu wa here. Yes, yakosi wotimi wotumi ya odisi obi ba. Wotumi ya odisi obi ba. Nesi samada nya Kromfo na muto nipa. Mu ya Kromfo na mu ya pobofo. Wo bia nyima bosumi mpo wo ya. Na so watinya kwa chem. No awo a what disike for being chain atama kwala for danachi ebe ka che owofo nu a wa wo ni say ni bana ye dan wawu sembe bia me ba wa wo si yakosie nu na wo wotumi wo pa ye nko bisa se kolebu hospital wo do wo Ghana se obi wotumi so otimi ni sie obi ba wo bra ni pa no onwuri da bi ofie busuam yes woni tumi so otimi sie obi ba just like that da bia very bad. Who are to be appointed? Akola wo be 3 months. Na wo be fresh say 3 days. Ni appoint 2 things you fresh akola no da wono. Obi a wo se si anya ko appoint akola wo be 2 days. Ni dia chese oba na da wono. Mani bi won ya omre. O chim na won he no to wa pagya uti. Say nurse nsawa. Nurse me dia onfoma e yo frɛ. Nya pobo ni ade yo. Nya wudi sam me samwani mra wo so yes nurse ti aye munti aye hwa awo mu kitansem bebre hwe ene ewiase asai because ewiase asai e bi nie won na echi ti o mu kunu num oba wa fa wo kunachi na wanyem ti ayo so wonyem tetefo no wonyem na akwa awo so na so wa fa wo kunachi a akwara ne ma Omoji wa wo a yesu apem aka oboni asina akwala ne beba wa eden ebi watumi tumi ka kofre akwala ne papa ye kofre ne papa begina ho na waka oboni na waka je se me di achew wonya ka se me di achew bete nge na akwala ne pie ene operation da urumenti e ma bebra fo mo ho adi cause I win was me nkada muntwitwa me mon papa me muntwitwa me Amos Amos chapter 2 Koso verse 6 Koso sebra this year nie so about the ya wes year nie Israel mu yo miensa ne 90 was Ghana fo abuntie hallelujah amen was mu yo ba ko mienu Amos chapter na o kan no 2 Amos chapter 113 1 verse 13 Amos 113 wi anu be Amos 2:6 no ko sebra de ko posi so about the ya wes year nie mu yo miensa ne 90 Ghana fo ba boni ba ko mienu miensa ye dinti me na no mo so twen no wonya ko poso na ne aso twen da mo na mo papa ni se nurses ne doctor so ya fast se ani e papa anipa somebody throw mo shiem papa anipa na nyin se igwa doso tesia dia papa no yes yani sia they don't have time at all tinema bebre dipon wo mu ko acha for mo ho adi obepem aka no odai na we 3 days we obi 1 month ni akoya man first level ma still tezenu operation ti ma bebre afọ mo ho adi nte bari sana na aketwa di bank wala nso na aketwa di bank wala nso yes si enyaw wan pa mu anka ana adi awo nti akwala ne ye be check no ne adi aso die be di na wo ho akere wo otwe bebre bombofo bebre oba de mfa ne sankan omo ne so ntew ti haye na giri kwa kire enne ye ton nipa wo hospital there Bible kasa Amos chapter 2 verses Amos 2 verse 6 Koso several nyakopon sie di Koso
Israel mu yo miensa na na fo mu nti o se boni ba ko mienu miensa ye die nti. Me na ne asotwe. No na ne asotwe no. Omo to otrene ne jeje. Enne ye to nipa agisika. Me na mcho Bible no. Ye to nipa agisika. Akwala nya ni aton no. No obi agisika. No big ban no be a ton 5,000. Aden toy or toy. Debbie. Or toy. Toy. 5,000. Nipa. Aboswem grown. No be so kwa waton ni ba. The okwa waton ba yenti ba ko. Wose me na no masotwe no. Oye ko bozo na sotwe no. Omukondo mobroni ye tefi dote ye. Aba. Kozwe. Omo chia mobrofo apemu. Awurade kan fitu ni sese obiom bra na tie Bible ni ye misrawa 26. Ai. Sabra Nyakuponsi nie. Israel mu yo miensa na ko ba boni ba ko mienu miensa ye die. Me na no masotwe. Asotwe de onya de oye free yesu o. Woto otrene je. Na ye to nipa gisika. Na empabwanti. Na ne obi se ne wache no ono ana wo yo. Ono ama me na o se aho kire owo mu nti. Woto hiani. No ato ono ane ba. Aho kire nti. O pesca tompaboa. Wo de tro, mi nam tro e. Dabi. O si mpaboa. Empabwanti. Woto hiani. Obi aton hiani. Wa wan ton ne ba mo bi. Oba de mfa ne senka. Amen. O mi adwene num. Wo wura so de ma amane. Enyama ye die guo nyina ya za ho nyama. To carry the book of a friend saying, okay, Hosea chapter 6 verse 9. Chapter 6 9. Verse 9. What's the saying? What's na asafu kuo. Say who cross who Daniel kwa so fie so kopenya nyese metia. Omo te se akwamukafo. Omo so Daniel am robbers akwamukafo. But akwamukafo enye no ani am robbers. Who Daniel kwa so fie. Uka wasa koto am robbing mu. Asafu kuo no. Omo te se akwamukafo. Omo te se akwamukafo am robbers. Omo tanipa. Omo 10 members no. Omo dia wo kwam. No man yes be di members ni bia wu. Ebi di bi yes sacrifice. Fa opie to bra. Fa this bra. No mo di bi rituals. Eti ekum bia ye hu nipa ye okun wam. So ma jiji nipa dodo de. Na ye dia nti wo spiritual background ni nya dunu. Na twa fa so. Nti twa fa na wu a. Obi nim say so for na do rituals because first na come na bo pama nkofo kokum say so yeso mu nyusu members ne mfanyo eti a wona dia kwanche sem na ba no eti akwanche turu akwanche nim ye gigi this ye gigi side way fa we bra fa dross bra fa blazer bra fa we bra wodi ko no no de kwa rituals na niti say nipa ba 1000 na ko ye na mu 50 wu a mu hunu say ye di my rituals yeah odi o ma for there Odoma for the maybe some ya Kromfo and we are Opooboni. Odoma for the But ya we me promfama yen. O me nso nti yen. Odofo tie dia to so be. Etu tie babu na babu asem o kan mu do. Asem no o kan mu do to aso kitu bi to aso. What was what? Asem nka say. Ye to ma dia sam. Koso. What na asafo kuo no. Koso. O mo ti say akwamkafo. O mo ti say akwamkafo a. O mo tanipa. O mo tanipa. O mo die wo kwam. O mo die wo asofo ni bi die wo kan Hosea chapter 2:7. Hosea chapter 4 verse 5. Hosea chapter 2 double. Verse 7. Aye. Ye to ma dia sam. Koso e. O say dia. Obeti na dofo. Was it ene oba bi ho do mu a who your ba anyaza ofu se na wo boyfriend bi open a trao enkodi obi sika bi o wachi enkodi obi achi na still awani nsan konkodi old boyfriend achi listen obeti na dofo o wa wade ase o no say chesi na dofo na so nsan kan wo o ya na nsan ka still no chesi o be hwe na chiri kwan o ti awade ase na still o hwe ni old boyfriend achi kwan na so ohunu na de obekane say na de okane say mesan machiri kwan bia so a mefa so a me ko mechanical ni nchen ko mechanical ni nchen na emu na eyema me eno ho na eyema no kya say oh dey na mpasa mu kire wo ti awade ase wonim say wo kyen obi a wo yes scammer yeah wo ye fraud pa lai mumu pa papa aware mu fraud no aware mu fraud yeah ya we mfa ne senka amen omi akoma nu amen what tim se me ko dada no nipa ni so awade akoma pa ni adwumpa odofo wo tie baba mu wadwemmra amen my brother my sister are they very dangerous? Who can Proverbs chapter 6 verse 32? Who so would see me? We are bema about because me actually say oba no penny said dennis wa wari eti quotation. Proverbs chapter 6. So we ni nyansan we Jimmy verse 32. Bible case nya. Ye of higher. O se obi akofo obi yire no. Unity. O se onya dan. Unity. When we said the oche we yakoto me na me ka kire.
okoto no ni tiri wo ye koto papa obi ofo obi yire Bible say wanya den oniti ayi obi aware no mate wo ye koto I'm telling you okoto pa uniti okoto keso emeni enu anu TV no okoto do fa yire niti do fo obi yire no oniti okoto no ne power je sa de oni po ye sa de no o de sa ne kra o de sa wo kra wo wie ye nya fe I'm talking about obi yire o obi kuro no obi yire na Bible kan wa sama kire. If you don't know, I'm telling you. Wa mu nyina bibisa sa mu ya Kromfo na mu ya Opoobofo. Oba de man sen kan. Amen. We do obi su we preach e ko ba bia. Minister. I would tia bam. Me see that position na unya no. We your sumo adwa na adwama wo. But wo be di o man na wo. Wo bo man na kro no. 6 inches road. Why it 3 inches. Hey. Me pa chow enya park nya si be yo. Nya park. Lole kwan. Oba de mfa ne senkan. Amen. And why ne sa no? Wo fu so udi abro. Eya temu de ma wo kan the book of Isaiah 3 verse 13. Bible ka sama kire wa ha. Isaiah chapter 3. We ya Kromfo na some ya Opoobofo. Tie Bible. Verse 13. O se den. Awurade asori redi asam. Wo nyako pasu asori be di asam. Awurade be jira be bu oman na tan. Ya we so be bu oman na tan. Obebu oman panifo. Obebu obestate buam atene free for so. Oman panifo. Aman panimfo. Yeah, amani age ye mani age. Atebo one there is accountability. Yes. And now Jerry Robbins the one. The evidence say Robbins bass a Ghana memoir. On my time way property transparency. Then you can say property accountability and transparency. Yeah. And now we walk up. Yahweh, we make money simple my Yahweh. The Yahweh who knows property accountability and transparency. What is our Tiasia Dada? Etibrahim Munkunta. Yes. Obebu man panifo. O ne bu poso be bu man panimfo. Eni asafo ena tan. Woni mu a enti so obenya tumi a enya wagi say ye wa ho odere. Aye position ya dia ma wo. Na akuntabu ye dan e wo ho. Henu na ne Kromfo na Opooboni wo ho. Kebabu num. Wasu obebu oman panifo. Obebu oman ni panimfo atan yo. Eni asafo hin na tan. Eni asafo hin ministers, MPs, mu amunya positions. Edida de gonko wodo anu institutions ano no. Ya wesim bebu akonta dentra. Ifisa mu na mudi bobetu no. So man ja pade ni bia bedi mu nsam sa mo hwa so mayan. Mo broni asade o mfie. Enne akatua enne enye. Muhunu dan. Nyankopɔ se muhunu dan. Ana mo pecha me man na oman no mu ma mu ya dwuma na katua ma. Na mo dwere mo brofo. Na ya dwere mo brofo. Anka bi de nka minim se ye to petrol pese ye to pem. Ene de. Ye timi to petrol mu na pay. Mo de da ba bi agina na. Be da Africa. One minute what to fuel mu no. 1 minute obey increase. Pino. Sorry. Yeah. Body when we am about I'm fantasy amra. Me bisa se who ya Kromfo na se who ya Opooboni. A question. Now kotie so a yankwa we de bi wa ha private institutions no so yankwa we obi abie dwuma sikani watch for workers. One team is very amen chro boni papo kwa yanko James 5:1 na me fa course yanko James chapter 5 verse number 1. On se menka say wiase adefo awie wiase adefo awie ye na afemu adefo mama ne huna ebe nti munsu na mmobena mahonyade na pro ahonyade na mu benya ne bebbo manum enwebua ba gye fere mu nsam musika ne modeta no musika na mode mo wato eba bedane na chi. Let me tell you something, my dear brother. Ede ni di won ubedi ne bat se wo kwa ho kire mu a se wonim se na wiase te a wo pa ye first fasting keke obi a wo pa num Coca-Cola renam di dia mo wa fu yinhye da de chi fi ade chi kwa ye 2 days fasting pe se wo be kai Coca-Cola na sa na te pepepe eto ni pa cancer bu pe na de ya yira wo ni pedem. If all free rich man into poor no abaye poor nti papa kwa bla say na kan asem o se ye ka obi a wawu a ye ka ohiani oni obi a wawu no no dia onyi ntumi se o yo hiani na ho na akere no sana me so be teach kire ngrofo se ho na akere dia wawu oni dia hia no
Onye wu power than hiani. Yes. One more bra ye pe why ye hiani no. Hiani why say the wabo brapa or what can akunta pe bunu on him say or when it does so ye were any daso wasu ye were any daso wasu Missy ye were any daso wasu ye were any daso wasu when I bobra pendo when that was say what should be no ababra ekwakobu akontapa na akonta be na wukobu mibisa so ye Kromfo na ye Opooboni baby a woni nam system na wonnam no e system ben ya we mfa ni sanka wo mi adwene nim amoni so ntew mesra wo Bible na kasa chew no verse 5 no verse 5 was there what adwumayefo a enti adwumayefo no a omututubu mfomu nuane woni omu ye adwuma no workers no omakatua mudi sisi etiam no omu tutamu mfomu no omu mfomu ye mfomu adwuma omu ye workers adu awrade asomo na munya for the bucket say no bobo chairman yo no 1 billion amount Kromfo o workers uti om kai anka wo fresh of em say me position am dem say chairman we no very good but make me abo am just 10,000 pay because of this month here na me to me workers na katuo na so for nkan chi say wo kwasia na Nyankopon we so for nanim no nkan chi say wo so wo chimi fo ba munim nyansa se nipa na ti na dwuma mu wono so omo ye Kromfo omo so high dan omo ye Kromfo so omo so froka omo tua light bill tua water bill it is very good so be tua workers ka yi no about 48,000 about 42,000 ma church dan so obesisi workers na watinya ababa for the 1 billion no chairman ti de to de bia ye bo for the waso de mo kototo ne ma so nim faso abe ni aton ma abe do ba ko ni aton ma 20 2,000 no atabe wabra benanka sai ka kire bia ya he na tia so dem ni awato kwadu 15 million eyama kwadu this year mpeje bi na chairman ganyan ko goyinu ato ni aboji sie mpeje bibi be peja wa sorry aforebana si bia no chairman ato utua workers ka yi anso man Kromfo ti osua kro no bo obade mfa ni sama ni nsama gu so amoni so ntew wo ye Kromfo ana so ye Opooboni obade mfa ni sanka Proverbs 28 verse 20 na me pon na me matie fo mrambi verse 28 verse 20 wase binga say yeto amade asem wase dey wase onipa no kwafo no ni nhira bekoso adoso na de ore pentabanya no no bi o pentabanya no ho no so nipa no ne honya tototo da frame sabre you bet me frame 055 955 2686 055 955 2686 phrases here no apostle you come afei so no WhatsApp we no so say am mo frɛ WhatsApp we no na mo no one year wo amanoni fa voice message e fa WhatsApp line so na ye mo ma kama obet me fresh sabre 055 955 2686 yeah hello pacho di me bia kasa free Pajem Kasafi, Labadi, Ubani Isaac. Okay, Ubadi, I will show you. Yamisha, Misha, ni Jaja, or dear my. One mamma is not Yamisha. Amen. To say, Yamisha, Master, sorry. Yet nobody, I'm not Saturday ever. Matty, I wish I be brave. Hello, Patroni, maybe I got free. Pajana walo TV set nikakra wadaruma. Fanu walo TV set nikakra. Proverbs chapter 6 21 says. Proverbs chapter 21 verses number 6. Tie the Bible ka. Proverbs 21 verses. Verse number 6. Who the tie Bible? Was it ademudia? Wadi atota chirema. Enya no. Eye huhu aranko. Ai so obi sabi o brabo no di atro. Odi boni na wodi o waji bibi support no on mfum so die nu. Eye huhu. Nyakopon se huhu ade no asom nu. Na omo hwehwe no. Na nyakopon se mo amani gisa nyema na chi. Omo hwe owuo na mo werere ma mo kra. Because nipa ni di for ayo atro mo ademudia no odi ama wo no. Enya adepa no we ya no obi aboa o me ma mo se wa support me aboa adeboni mo ademudia die ye di owuo ba wo. Adu nsa ye ba wo. Ni se wonnim wa wie ye. Wo so wonyini
Hello, Pacho, didn't maybe a free. Me trust them. We didn't maybe a free. Pacho, a friend, Kelvin Debra. Meet you at Aurma. It's a free dance one. Pacho, no, I send this you or a dint for nicknames, me guide names. A dimensa. Obi to meet to the say, I out a guy, you so to Papito, Sanka Poyo. What the idea? Yeah, it being to one. I can near Frozo Toyota, and no magic Christo dear, as all you said, did Frozo. Until before Sokoto Toyota and Nanti, I said, saying, a deal was in Sanzo. Utupa me boa, some boa patras, Nepunkunta, Aquabitra Ghana, or Bitra Gato Feno Gayo, you won't Gayo will be our parliament. Parliamentarian Benny, a friend Gayo. Ebe da usu ana beda wase obi odi gaye obi a okrobia mi o gaye o gato krobia mu gaye obi anso ni wa asa bi mpraduasa enyama sheda koyi Ephesians. Okay, Ephesians 4 verse 17. Verse 17. As I say, you go amanaman near Bonnie. You go amanaman near Bonnie. It may carry the madam. It may cast somewhere the madam. Oh, Radimu. Our Yajin Comisium. Monan Tibium, Moman, the Monan Tissadin. Said the Amanamaya, I can Monan Tibium, Muabrano, Yasena, no one Jim the no, I don't believe, and no Sabre and friends are. It is what Baba Jab of our body did. Monan Tibium, and Tibium. I'm not going to Rusum. I'm not going to Rusum. Ti wasaka yefro so kwaso timi fan nantia memenyini emobi mekanche se wanyini no abakokra na akwanyasim kwa yo panyin ga yoyo. Verse 20. Kwaso etese ye hwe Kristo so etese o hwe Kristo so mu de mu a musimu gie diri de mu hwe Kristo sa mu hwe Kristo sa ampase motene ho yate ne wasem yefri ni mu achachira mo ni yefri agin kwani mu achachira mo mesi ye hu ye mabo amen untimi fa nyini ema mu media de etu ahene kura mpo no so obedi adie se kim no kita mrani bia wonnim na okofre no ne a chew akwabi ye mistake ankomu ko twadwan ono yin na no se no onim se yesi ne here and on free baby no to be mu no hey wala I want to be press hey nana oso nana ben no asam one chip papito I wanna almost train no man sign on train ban okay go say hey impenyu for around say din we twam udin e short na nkofo bi atwetwe fa dom nanim e na fa dom na chi no no free oba de na suma ye no obi abefie konya san be fe no wala na wala Hello, Pacho, you know you can free. Pacho, your family is not me free no one. Me chenu mo avu nyina. Mitio. Pacho mitio wada ruma. Let me tell my video again. Obo modern one you are no more a job. You need to papa ni otuna. Oboji osofoko ni o share ni sani jile mbi fen bobo tuwe eja kekeje anke me alo sofu ni you no efo amemu ake ameba shikone no namba chu you no ni chumo apostle ogbeyeko ofitayeko no ontu you no ni chumo isolo mo jake you no gbogbo hiwale ito fen to ne no yo wala tinani fen efe follow ahun fen amecha keshi obo fen efe follow bun amecha hambo ni denche ogbe ni isolo mo jake you no mo denche ihe na me denche amegbe amebu ame lo mo fen lo mo na amecha hambo you no mo na fe do mo ihe bo apostle ya no ni otu you no mo ntu you no mo ebugo hiwale ye fe no bo you no mo fe bo agbo you no mo wo bo ke magoremo ni on petumola ke hangana bi na fe porque you no ma job you no ma job apostle ke onu tumo papa ya no tumo papa ani ko joni janwi ni kani moko yemo ba boshin shin hiyo yake mumo konkon you no mo den chen ka botu oni ka bo no na me you oti
You want to watch Ebola. You want to more than you make a bagana ne. Bonnie are free. Ni uba jegana be ni ame yo doom. Ni ukame bakaneni. Apostle, Yano, ni utu, ni upe, ken o mane fe, bona fe ni doom, ni yo mane ni fe a chipe fe. Jamani ifu, Yano majo apostle, Yano, nuchi yuani manchumo. Yawe shabe. Yawe shabe beronyo akuma so adiema. Au revoir. Topic is why Kromfo Anaa Opooboni. Bible kasemi. Na se Bible kanimudo. Ema Bible nkasa. Kan quotation mami radio biwa. Kan Exodus chapter 22 verse number 15, 25 nyenko. 22 25. Obi tie me sabri yai. We Kromfo Anaa Opooboni. Ti Bible 22 verse 25 Exodus no. Se wo fe me bobroni bi hodom sika. Na wutie me ne. Obi won so a obo besia. Enye ni so pempensifo. No aye ni pempensifo me ma 1 million na me wo de 1 million e besi ho. Enye hu nsi ho. Na 1 million go beje 1 million. Da bi. Bi adwuma de siga na no. Pempensini. She adetomu enchechire me de baba. Yes. Aso for some se bu enchechire mu a. O de ye ba be chechire mu. Yes. Adetomu enchechire. Yan ye di ehwawu. Yes. Yan ye bu ehwa po. Dukudem. Nansi COVID-19 ba ye. Ebia danya po bofo. COVID mu na omo pamfa so. Aw. Corona mu mfaso ye na de ba bra o. Ade ekum nipa. Wo pemu mfaso. Aw. Na be sim sari. Ye kum nipa. Ho kwa na se ka wo kira wo do. Yes. And the sanitizer. You lazy. Oh. Nose mask. If you dream. When you are in the coin, ya you come nipa. Ube pebum faso. Ya ye dear woo. When I be ye. When I be pim see. What there? Hello, Bacho, did my Yaga free. Hello, I just family at work. The Castle official town. Meet you. The first time I want to shut down. Yeah, what to meet you? I'm not sure. I can't tell you everything that I'm more money be disabled for you. More a month. The another thing. Young Pong and Sumaso could theatre disabled be or take one chain. I see disabled me and I do it. And I said, could theatre man. Why? Young baby, and young podcast as a lecturer war. But I come in near title teachings. But Sadi and the moment you don't question, no, Nabaya, Doyama, we are Doyafa 1/10 and a yawa dia. Nine no, a wood ya, and if you nine quiet disabled not in one channel. That's when you are bridge over Tati dia, Fatati come be the tactical. In your short of it, Makaja government say, with tax a Utiano. Ushi obi or badam for be announced or yaru for be done the tax in Kotia. Now you bet you tax now I can just say, me da my for. Oh, what do ya free sick cabinet? What do ye? Oh, ya do ye man yankopon. What shall be answer with the title? To one among now you free. I am ra. You will do's and don't. The way you did your winning quas away. Until do baby, I know I obey. And Marani at Yama won. Baby, ni wa abasuma no a so kotwa de brame no so koto mole no ba na o free mo ba no se mi share obi na yarefo na me de mole sika no me de akwakoye wi me de akwakotua ama no de chance hunu na bra wo na ba gi atum eti se to de bia ye ka asem bia ye betusu ye won answer se so wani de very good why you chop money ato honom wo free gbambanya wani da duane se wo bedi wo ba wo yere ka kire wo se obi ba no wo se kwam di nti no atamu de ndi ama no ebo musu epai eti mesram bebre eya sa ne ama no mom ye nto yebo ha adi na wo de wan free na ni mu anya wadoye to so nyamba so achemu edu na fa ba akoma no na fa nkro no nkro no so de ye den
no one and humanity for my video and you want 10. Hello, but you didn't have your free. Hello. Yes, sir. Yeah. I want to drink and council. Because for answer. I have a mission. Mammy. There will be other fire, the all angles. I will be answer, will be a second and the trouble. Yeah, my baby. Oh, dear, if you're rough, also beg your money this year. If you're rough, your home crosses here, if you're rough. Yeah, damn fire. No, you don't do Medina Habadiana. Medina, your friends saying Washington. Gina International School. Okay. Washington, Gina International School. Yeah, leader and number 2. Said the bay I beat me. Yeah, Pompe the Batuga. Yeah, Pompe, Omedi. Leader and number Batuga. Why? I mean, sure I will be not like a sphere. My phone. Amen. Bye. Fear without if you be my Dana Timino. And we near Becatcher. I ran over 2 or some baby fear with Chiliba. Ebi mu the strategy on first to Kromfo no. Obo was out man is canary. Why just canary na? Obey we no be the skakas here by no aka just BBS sinti no betu o sika ne dia ma back. Sa nyama we mu nyama we bibi yo. We ya Kromfo na mu ya Opoobofo. Ya Kromfo na mu ya Opoobofo. Opooboni obi won mu asabi o so me ma wa asase. Be si dan ni si suma me na me mfa ntetew. No for say jama wunti binsi. We see we ya pe agreement anu ye beginning no. E we so abodan so ye bibia wie na fe no betrase e na metam me de ma wo no e na ntese we ye sanya agreement ni foforo. Sansam fo ne koso won kra pa. San kofo we nyina from where agidi fo ni when the titi asoda mu didi dikins ne elders ne dikines. No for say wunti minsi. Unya ye kama pe ne fe o sana dwene. O sana dwene. See, I sign agreement for fraud. But yeah, Pram, a summer bank. Now copy rent control. Did the phone as Hanyama Wemo? We are Kromfo and we are Opoobofo. About the Embanis and Kaya. Amen. Oh, me, hello, but you maybe I got a free. Meet you at Daruma. Also, Namisha, fine. Nami did that, still on Brandona. The Saturday deal. Still be out in the United of by still man. I said that Horma could have been more, but in the same or smoking now, see to the number of Michelle. The boss, I say, the coupons have been there also. Often numbers. That's my bad prophet. Now, comment more than five churches that there was what I said. Nabopo, we sit out among 1 hour day. There was almost changed. Don't be planning and to Gushuna with Juma. But never point out and after. Obi sit down. On one day, on me today. Don't pay down. Mom would be in the end question. A rest of my money now, and I hope we are too. No, as a man will come here, find Juma. And why? Possibly that's it. About the and the face. Yeah, when shall no one come out the infamous. No more. Okay, the book of Hosea, chapter 4, verse 5. Hosea 5:4. Nina, Hosea 4:5, Hosea 5:4. 2 Nina Kasam. Hosea chapter 4, verse 5. Verse 5. We are not 5:4. Okay. 4 verse 5. Was it into obesunti area? Oyakoponso onipa wonam kwampone so no. Besunti area. Besunti area ketekete. Na edifo nso besunti na to. Edifo nso amoya zana nyema mo mankrofo no nom. Tunton wa wonim se power ni ade we mu. Mo besunti na to. Besunti na jo. Metwamu na twene. Oyakoponso betwamu na twene. Azana doso aso go fie too much. Wa wo ton Yesu moja jaton. Nyama na motonton munyai munya na mu preach the word of God. Nipa ti asem na ahunu timi mo nipa
just a ye that you know how free the person a 2 year if you don't I'm telling you what now ni panic in the body now we catch any panic say a basin ye kwambe nyame ben no che sansam fun control no because all kind the book of Lamentation chapter 2 verse number 14 Lamentation chapter 2 verse number 14 verse 14 yeti obad ya was it atro any ni swade any we dey for the bi hu ka kire mo omunyu mu yaro so wo boni ankasa de ohunu nka kire wo da ayatro akwanche no de ma no boni mu afom ejebe mu afom eno mu kire wo eto no so ye Kromfo na so ye Opooboni watimi anka boni ankire wo amwantu amfuru boni ho na mu ahya wo nkom wo mu akwankire ama wo kofolo akwankire na afosi Nyankopɔ wan go school wo aya na bi mfosi Nyankopɔ ye bola gantom ko ni sulia na mfosi Nyankopɔ ye damba wo mfosi wo lefty Hosea 5:4 was one near bonny no was it the near bonny asofo ni bi near bonny no e mo san ma Nyankopɔ amani pansa ni ko Nyankopɔ nje yo na adwamamo mu titi Kromfo mu no mu titi asodam no mu di ti asodam wo so mu ni sum Nyankopɔ ntamo mu ni mawrade amani pe bebre so mu ti asodam ni Nyankopɔ so mu boa omu ni mu no yes omu ni mu no yes omu ni mu no hello patrol di be agasa free free Camp. About I now can be and for maybe be more beef what was the title? And yet was someone renewed one thing, but she can't go for so the chon I didn't know. And also, the car. Was one tenth no no. Me pacho wadauru ma mesro me teaching about it. Me pese ma say topic no. Mesro wa why me pese e ba na pene e dane topic no. Me obi a me ye preacher. Me preach topics ba. Me base me preach title. Abu se title quotation kwa na beba. And me preach so ye Kromfo ana say oyo Opooboni. Niente obi bisa ba akopɛ no a me ni answer no. Eno nja se me answer. Nemo ka say obetimi di tight akwakoye adoye ana me chere say untimi fa nkoye because wo na wo ya adoye untimi fa Nyankopɔ sika nkoye adoye because one time for nyawo dia say wo dia betimi di akoye adoye aya wadwuma mu panyin suma se fa dwuma mu sika ko banga aya ka chere say wo hiehyia Kromfo bi no mo ya yarefo na akyeche de ma wo Pushia yarefa wo botom sika na yi ya doye enye company sika na oja soma wo no na ade kwa ya doye untimi kwa ya doye ma company I'm telling you company time so no be ya doye company ne be ye me ya doye me free mu na me ma doye hallelujah amen eduta ma so ya doye ye bodwa ne ye we mi ma doye me kwa ye me ye adoye me birthday mu adoye me kwa ye no me ye no eye mia me de ma chadi ankofo de ma me ko ye enya so sika enye company sika me di ko tama so sika nkonko ye sa asoli member bi chama dia na me kan na me akwa ye be je dubre bi asoli tama so sika ne dia akoya adoye in the name of the church na inshana ba church members ne so we me na me ye me dia afa eti bi se ono dia ye ka di twam ti ye me teach about it bi se wa da roma me so ye ko me se we ye Kromfo ananse we Opooboni because nyema bi wo Kromfo no nim so ye Kromfo Opooboni nim so ye Opooboni hello mpacho di na bi agasa free good evening Kromfo na ko point start insurance mami that be met smart one profile now what one good piece they were churches in the churches in the one was my one growth there but as I sleep under the on bad or some no other room the one more thing so I will be at the piano of the Vasha.
the one doctor is in one yama, Baby Ruga, something not the first say. All doctors be done as was in I am away in my registration. So I have yes, baby, nipa na ne kasa ne so ya za so ya hwan bede na no doko asamo eno okoto asase no wan koye search obi atone of asase am hello bajodi we biaga every no TV set the kakra wada roma yo apostle nisha on your case amen that to be there next that everything ebi kai mahwehwe wa ninyaw na efere wo mani di number ewo mani ana me katro mo ni whatsapp so message guys so na me di ama wo mani yeah because I just don't put you I just secondary school the property do now so yeah on my okay I'm going to you bolo yeah the one man na message guy no yes maybe master for some fanya so it's a mo ha mo ba ko bra mo be free mate enti mama mo mani dia kwa ba catch them enti anyu ya ni you like na and I'm to make us so in train now with that but the future of the dance down and who amen the few are the thing that should you amen ya kwa sure no no kasi ya ukani na ya no pre to be me na so one man say na hunu ba shia nyame atem enkunu na ebi ono ma me hunu shia ba ni sia tie and so na ko kan say that for yawe afa so ma amen and na kama koma na pesa ndo sa tem enti o mane ba ku bi kuma so yi kumase edam ya wa tumo ja ko shata akore ama o se videos there no o ma ku future o ti bi mo ko dem no mo ne se de tie na o mo ka ta asa kuma everything na da na market na si no ka te dia no la dula kam mate oba de aduma ba na edi nkomo ai kumase asafo market branch ne tanosofo o be kwa asafo ko ye no makodo e o bibia ndie fi ye pese si pete masase na okwa yes ye pese miti wa near trans ni hu enchichansi bitu na mansana adwusofo e frame a on pese on ba sori ni bi no yetinya ma direction dia ko na ba bi aduna yesu akwa kosisi na enya dia yesu e discabe ulo mtese ye trans ni hu no se dia enchiche ne tie nyese na makamisi pete mu asase nya den na okwa ndie da wase oba de nsha bebre enuanu bebre do mu aba fode nti woso a wutie mi ukru a woso no o pese living ya 7 day ba on mo a ye bie ye pono to ama wo nso betimi adane ambassador em watimi ama wagina ama obi yira obi o yira man nshira anya den emra wo oba de ye we nshira bi hello daddy yes sir Pastor good evening Pastor Mugini okay ọba mi ní sinmi wọn ọba náà wàhálà pẹ na àwárí náà ọba wàhálà yẹn yẹ ọdún náà ọtí pọ yẹn nyinaa na ọbẹ yẹ àwárí ọdún náà tó nsa na ọbẹ máa ma ọba máa ní bíbí hu ní busuafo na akyire na ọba ní sẹ ọbẹ máa ní ní maame ẹdá. bẹẹ máa ní ọdún náà ṣe bá a ní dá. On and after Canada. Can you come? Yamba. Hey, I said, and see, Obanis Tanona, Obekache, or no, the business for our catcher, another business for Okachen, Sadia, when you know and review. And see where down with the flyer go pray, because so Obama, Mr. Obama, me. Million apples.
Anaa me chapa ku na busa fa ma ma ka nyame adna so your Kromfo oni na kofa furansa na akohu abusuafo okromfa ko wia kromfa kofa kromfa ko wia na wo so na mu no ene se wo ka obi de de no se wanyem na nsa na wo beso ko hu abusua no sabe mpredusa men ka sem we ma wasa wonye de e man enyina so enhye wo hu nkran men na no idi ami e mo bo ho medals sa said ya jamado anamono two first ni nyenti wo de ne ye papa wo so de ne anamonfo mu nyina mu akromfo e so be ka ne papa mu ese ka community family no e bi ono no aka ne sa akira wo say this is the reason why nti oni ni kunu jai wo be den hu no kure wa de no so oba ne oba ma no ware no ono ne maame eda ayemfo so oba mfoforo mpo na be ma no ko fa ano a afa ne yirechi we di ede maame no na akoda oni na ase ba na ada enu oba na ebo amani o okay so oba na ebo amani a wo tumi be na awase nya sa na tedi abrame nyemo sa bi anyim obi masa kokko hu abusuafo no be wati sem bi won mabi won na nukura nim ebia na pe no mpe be ma no ana bi okasa asem me nkase me be so me gi be ma niti me nim asema me nim de ana me mfa sam tra emua koso bia be kom no ebia na no yie bi wo ba bi na wo dia wo ke kura no se fie wa na wo ko no o ana ma me no ho no de if you because I was some na wo kan the same bebre bibisa so we Kromfo ana say we Opooboni hello bajo di maybe aka say free pacha from na scansi baba the wo kan na no kore ade ba kwa na me chef yes wo ne se odu ba bia asem bia babisa ni bia no nya wo mu ade ma but ya safo panifo na tsamo no and that's a bit tree. I didn't know opportunity near be somewhere. Another topic. I don't know how I can. Oh, Debbie. Your cast in the Moku, the Jody. Did you guys know? So, say, you know, what so. Say, I did tree. I did. When we send a topic, I know I will teach you. That's to say, the two and more. We are my. It's an idea and one. Oh, and about I did three margin. The three margin is a Proverbs, your friend says 21:20. Adam Udenia, back of Kyle, let's see us some more. Let's see a woman in our can't you? Let's make go to cry. Can't you? 21. Proverbs 21. Verse number. Verse number 20. Kind was it Ademudia? Esumbo. Any enwo. Wo enyansafo tenabia. Na okwasiade. Oseno. Me pa chawo, ose mi nchiro mu. Ose Ademudia nye. Mi preach kra mi kan sem bi. Me sisi obi ye bibi mpo. Ema wade pa, ena obi che wade wo ho a. Ye wade che. Ye wade che bi wo no mu a. Eni Ademudia se wo. Yeah. Wudi mu a because moment ani pandi attention on seven e ade che no so de che wo. But wo de che wo kwan ben so. Yeah. Ye fela Ademudia but wo de che wo kwan ben so. E ade pa ho ade ena wo je ye no ana de bone. So obi abu obi fa se Yesu ano obi a wo hia abrewa bi no so ne ma utimi ye den eji koja no uji koja na pe agora mamba no akoja mansaba no oh very good jibode na fakọ eni ye wade pa ho ade ne de ho ade aden ama wo Apostle ye manifest 6 it verse 6 ne be kasam na kire ademudia wodi atrote chemanya no eye huhuo ehukro na one ohwehwe no omo hwe owuo 20 ademudia esombo ene enwo ewo onyansafo trabia ani ademudia no ye adeche no ene ye friend sa no etu obi wo anu a papa
Say can mention wa. I had the pebio, obi bu obi, and obi defending no, and a papa ne free say, I won't defend him there, and I'll give me decide with the mount. Or the man walk at the par, why an obi wa at the bunny would dear no day. Oje. Yeah. Bible. And this also will be some question. Enemies Ramadan Roma. A question time. And the topic in the Diabano. Minobia will be some question. Mean to me answer. But I am a topic be on two questions be on one quotation to me answer. It's a gibre, a full topic. That is the reason why I say and your topic because your first assembly on my meeting your man answer this year. You must say also just a chile. A bit more quotation as what you are here. Tina so you are where the topic beba. I grow about fear to make and you said you will be a questioner. And you Mr. Wadauroma. And I'm also tomorrow. Hello. Apostle, good evening. Good evening. Bacha Jabin, I'm Kazafi Lavade. A Jabi Bakupe. Apostle, what do you shirapa? The away, Bruni Patterson in Tiason. Apostle, shall what 2 once you were so being a coupon Juma. Apostle, you find an and said the away in you. Mr. Apostle, I talk for you for Apostle, me for that, but me slap me not tear time, feel my comakum. Now, but I'm a Dava, the Funa and the Dano. Apostle, share who I need the Shagana Maya. A month for Unkuto, near 2 years to more down. Apostle, if you talk Rakasa, and I love my. You say I learn in a short to Chile, man, Momudi. Apostle, Messiah, we ain't. Other beto seed. Let's say, I thought it was Pokuya, Catapo, Apostle, Pabrani, or so for Payne, then too much good to call me a good docono, so no, 2 docono, I saw the fear. Obviously, I got baby, I don't say the American para. And you're a follow to Docuno. Pokuya, and can Docuna as a fancy Docuno. Can Kata, Docuna Yankasa. Oh, Yahweh. And I hear Tona, man, focus. I was 1 year old, I will be what. Okay, possibly, Apostle, so what 2 1 sure. No, poor Tisa there, or by the Yahweh, Juman and Abayan. Don't sit down. Pastor Mensa, Pastor King, Mother Abigail, yeah, baby, I will be a part in Shira, not Shiramushi money. That's it, about the Shirama. Bye bye. Bye. Hey! Uncle Leviticus 19, verse 11. Chrono! Says a magic man, so for magic, a man, Adrian told us to walk on the VA. Omaji, they to make. We will come to my Elijah to my Yadich Docon. Eh? Nguswanwa. Also, for see a free Yamina Guswano. With the good Doconso. Now, so I conform Docon. Who could just saw them Docono? A day. Leviticus 19, verse 11. Verse 11. No more chronos of. Namundi kusum, Sanyo Kusum Yamo. Obian Chani Yonkun. I am Contompo, which any pano. I am Contompo. Mon family, Yaku, Fanyaku Podin, Tondoko. Among Rami Munyanko, a good Yanko Podi Animasio. Mon Fanyaku Podin, Big Jow and Tondoko. Yanko again, Gazella. Mom for business over. Mom for your business. Hello, Bacho. Hello, Bacho. Good evening. Good evening. Bacho, yes, about the insha. I got to talk on me. Okay. I am sure the brain to be out some power the money. They are me sure by an repeat my should be brain. And I was just say, Mayana, yes, Mamma, ya day. Ya pama dear. Someone I'm very rich and not at the end of Shelly Panao Shibino. About the go on, but just Bacasa saying, Bacasa only my different. And there be a moody and a mumu problem, one is say.
I did not remember Pama, the Ananin say, me no, me Pam 1.5. Not 1.5 yard, now 2 3 years. No later, me say, at Adiana Shaman Taylor, a show. As I made the top and down when you're on the top. I know I'm familiar and can just a black John. We were set me in your short sleeve back was account. Nanka won't charge me, and I won't pamons and family. Now, Pamushe. I mean to my no. That's all, yes, I won't share that. Mubi Ebisa, son of Bisa, me once. Me see Taylor for I don't want and I make a Taylor for us. Send for materials and Kayane come on. What charge you know if we have an balance man. One farmer no so dia mani unu sa kase betimi atwa no short sleeve etu apam dia ka na amo adwuma na so ani etu aba no watua no so ka eden aka na mpam nhye onshira won so why tu ka Bible no a o ka Leviticus 1935 a Leviticus 1935 be ka se ni a kire mo 1935 ene mama ne mo bi se we ya Kromfo na o se mu ntwa tebo mu kontompo ade susu wo na wo susu ade a susu ni pepepe mani papo wo carry ade a ade hyade ni pepepe enye nsane ate ade bia wo ye bia mani nsane ate abramote yeah mani ate ever the kwans wo susu ade a susu ni say wo be di 4 years no nya ni 4 years ni pepepe wo say 8 years when you another 4 spare asa kopam sa ja pam transses tela show you tade na she obi ntuma nti tsaka opam ya no uwie na udi no kwacha say akabi na metimi di o ababi wo hono ma ya wonyama ketekete bia na ehun ni mfaso sense asawa de any problem but when the ultimate say the same style na so say obla material ne material nkaye o san charge no me say bebre o mi anhwe ne bi na ne bi wa tri woni pani so na wie yo wu akwan na me bisa say o ya Kromfo na say o ya Opooboni allo ba jodi na bi aka say free Pastor, I'm going to say Madina. One TDA. If I saw so, and no dear, a name fast word, idea back where woman say, idea young people are very dangerous. Say, be a quota dear 1 CDA. Only rise with Timmy Young fast more than 3 cities. Okay, now I saw with you. For the salary. Now, a chance and what German. That was quite and summer. Yes, money is money. I bet you for the class, the patro, about to me, Panassia. A bad and say Nipana, Obi Fum Kumobi Fumuya, and Nibabu. Nanso me pese me ma wonya ndiase ye sa bawo ya badwumana katua ne mantam a efridie sika ne kodi ni nsamo no ye obi wo sika ne bedi ni nsamo a so odi fa ba bia ansa ewra ne fa ba bia no nya wo mfaso anso de ama enye bia ne mfira ban no na mo se fira ban ni so dia the book of Deuteronomy chapter 24 verses number 14 the Bible no na me 24 verse o se me nkasa yo en so pani oban ye obi a wutie bi do yim en so bi ni kwaje ni ofru mam ho asase so wo kromo da o yatuma na obi kwaye wadwuma ne busu me so a man na pade bana katua ma no e mo wi akoto so e ma dia nkwache so efiso di hia bia wo bibi ka sem bi kire no no ntimi nte wase odnani atoso bia odnani atoso wenso afra awrade tia wo unim no so fra awrade e betia wo e beda de boni ama eti na ban bia ba no wo problem because we come na nkrofo bebre won ma katua okay the last question is we are two people jina sim ni ye let's say no, I am from 2 years to 2 more. Selena, she moved from Senatia. The pastor, dear, I am from Sulu. Yeah, or 2. Well, I didn't say that in your papa. Na meti dia wo karasi dia o so obi go bi dibim. Na o ye ni ko jina sem dibia. Na say judge ye mistake. Na so jeli no a. Na later judge ni hu ni say wa ye mistake a. Kwa me na so ofaso. Oh, kwa bebre wa so ofaso. Judge ni betini abom panyimfo amane say akwa we case mi we say. Obetini say akwa no ko jia court no lawyer. Obetini afen lawyer say
munipa no we ma hunu mistake bi ti mo nya appeal mo bet me ya appeal e bi ono na trade mo bet me hu ba bi odi yiye no be den e beto ato nkrofo da ma o mutimi hunu enti eno de obi sam say mu we dia no kre de metimi aka Judas ko yi Yesu ma ye no o hu so aye mistake no ko back ba na late Judas dey no ye ne de nya court case there but what can the book of Matthew no Judas 27 verse 3 Judas hunu ena Judas oyi de mai no Judas kwaton Yesu Jim a friend say ohun si ebu de fo no 30 pieces of we no silver no oje ye no ohun si ebu de fo ohun si ebu Yesu fo we no onu no odi the bread ya sane san bra so the bread ya sane san call back say so from benfo mo nyi sika no o se maye bone se meyi mo je mama ama na ma ena o se efe ye ho ban ena mo se efe ye ho ban we mu ye nkrofo mo ya so bra chefo etimi so bebre obi betimi aye fusudie bia ni bram so ne nipa no so no correct mistake na e betimi ma nipa na ba out ndene de enya ade bia e dire hello bacho di bia ka se fe yem fam yensa ne nko foreign hello apostle hello mami shalom ya wa shalom the radio and the look at amen apostle bacho pese ko bo but AGYEMANG is kwanka wanda da wasu na gigan mu dan bitimi na ele siro biye de shisende ba biye ba ni pedicure ami as AGYEMANG we dia bo mba yo na Bible say kwa mi o tri o si yanko 6 verse 12 yanko 1 Corinthians you never know quite here the Bible ne kawa 1 Corinthians chapter 6 verse 12 wasi me wo no nyina kwa wo nyema nyina kwa so betimi ayo neso enyeni nyina ne betimi abo ama wa so nya kwa wo nyema nyina kwa neso be ma bibi nsha so bibi nsha wo so na ntwetwe nko se yem anka kro no ya adwuma because some plan as no makọ neso so no emwa yes Tenya nyeme nyina no gidi ni betimi ade gidi ni nya de mam dear sister don't do it and the bonfire na si oba de say bra wo mu no onse sawon samma me dia live ya we 7 day dia me ka cho e de ye nye etimi ma me church me ma nye nti se adwuma na wo ya bonfire so ya we ense sawon sa wo ma ya we hunu say what wonim no akotom nti wonim no akotom dia ne the book of John make chirawo na wonim 22 verse 15 John chapter 15 22 verse 22 what's me say what's meaning said man wonim ti na ade ko wura sa adwuma no yes sama mama ka chirawo e bia me preach wo me preach mi na want to say ya bone a aka wonim bone aka nim say ya bone na afia wanwu die fa wadwen anya sa wonim bone anya sa dia wonim bone wanu yi ma wie hello last one if you go foreign hello Pacho did maybe I got free. Apostle, good evening. Good evening. Nami asu bi enkan. Enkan so. Hey, asamu akadi afame ho pa. Ebe you. Na, obi bi pa me no na kwa sorry. Come on now, you too. That me word no. Na e me. Mo bi am wona me so na so. Sister, any adwuma me fact I really a woman police force over there. Na also me dem ko kwahye. Me sister na be be oti ko aja no kro na tufi. Also. See ko 2.5 years na me dey leader. One day no be hu no madina ka kire. Na me ma police ko che me no ka say. Utu yes kan sky 3 million. See I dis on you nti do ntian nkakra. Apostle be you 2 years kan 27 million desine. Because every month be I say we don't have no come kwatche no wetu. Akwahye dodo wa ho baby chese. Ya che no kwasa anya me kwa no de aye bi o de aye nipa me ensa wa sorry ni. O Kristo ni o ti asori ni. Na me ka se o be follow kura police fo be follow ni kofo a o de ade ni komo o mo ni ade no. Se o mo ni ge ni kuru dada ni ti chese. Me no esi besine. Kobla besine. See idea o mani bill na. I sank on coaching gauges and my 99 say I'm a bear. Hey, come be a juma. Go for the basin, Namino Cafe.
Okay. If I tell me any doubt, preaching they be preaching me capacity in my church quotation. Now, Pastor didn't come on council. No, you fear doing quite. Serious. Niame kosu Kromfo to so enema niemua. Edinio. Niame bi anu odene papa. And Kromfo to so enema niemua. Aye nipa bi mu etata de mabi achi. Eme obi akota manim. To de bi aye we na ye stream Facebook a. No obi enso awuram bi. No so church on someone and someone watching here and now person ko Canada obeso ko say when say no nyami TV this no yo Facebook the obi timi ma comment bi wo no obi e trust how we no men follow na nyami preaching no na no obi di picture obi oni me aboa me ma visa me ma visa and to be kasa sa we trofo it be some bebre it mu tie be preacher listen to the message in it men sure bin tro ye bia wo twro den ko follow mo bin ko twaw na me nkwagesam me ma nkwagesam ni wie na ma be ye friends a traveling agent adwuma dia so me nie ma be traveling agent. And I mean, me check me bia nya sa de no de obi no tesu no odi sa adwuma no omo ya Kromfo monjwa mu ye wo me picture baby no obi dia to baby no che say the way you don't follow men ko die chire. Yes. Na me nshan kom no obi afro wa jan che say me hunu we wo I don't have time. Me check member me ria we yi me to me nsa frɛ nipa no me mfa me frɛ wo phone so emet frɛ wo nkogya nkyɛn enchrochro ne ma mfa man ye say na fa we bra azanfo no a ɔmo yira wo mo no a mo tata me asa be tra me platform so be bɔkro no ya we mfa mo nkyɛ mo da. Okay, the book of Proverbs, chapter 10, verse 9. The Bible. Chapter 10. What's the say? Verse 9. Verse 9. You talk about the assembly. Do onam pay munu. Do onam pay munu. So the pandam do. Send the pandam kojojo. Na dio ochiane kwan. Na dio ochiane kwan. Yebe hunu. Ube hu say later yebe chewom. Later omuntuma be dey ebe pa. Yango. Yango eni anma manani. So for make a free Israel, if I may evangelist Asamoah, many aji ohupa miteti upa na enena ma say me ba mu program no so na yedim paibo tawachi sem di kaka na make a free Israel. Yadem Bible tawo chipa you say okun no enye easy it is say no die kono o kan okure say ya attacks ni be bree o kan okure say ya attacks ni be bree die uhunu na mani kura de no die so na huhu mu de no na doso na nso no huhu mu de ndie nyankopon o ma huhu na nso nyame o kan ho be di nkunim. The American say, "Minim say the beers sound say on can correct." If it's an answer, what can could be ama and then be by now the H. The many no by the measure after the Memphis into the Yame on count. No course one and no credit. Your man paying for any dear, and your man paying for no kumpo. Ubia or ye udi domanu bia, ubio ye lead the bia. Leadership ya dia nyankopon any die chiri pa because obi o yeli de bia edom ka ho nti se wo se ya ka hu se dom ni nyina so asai nanso de nei e die na ekọ obi pese o yeli leader obi pese o yeli leader so mu refi se Yesu e ka sem bi se ebra Peter kobusa Yesu se oni ho a onfa ni si nanan o ka chere se on nanai mu die ana obi obedi na de
so person ye penny and our person ye leader this was some yes when you must say yempany for no pre-leadership nipa pre-leadership and emu de wo hin ana eye sumunti ana opere emu de wo hin emu obu bie ni ho no ye sumunti na opere na emu no mu ba onu mu pese ye emu ye som no nenso enye no ni leadership ni say wo besom na zanke som na nko mo besom ampa anko bi betimi nya position bi na kwakoda nyame ase obi timi nya position no wakoda nyame ase obi timi nya position no wato party som no obesom enye som no obesom because some dia som adin som ye yawo som ya mane enti no ba fasa mane wo munya na wo to party dia yesu o ka se dia no so party o okoshe baby bompa ye senka die ba no kwanke insa no honko party ye be ne e wo leadership we so ne die ne ehu ye leaders no ye leader ye mom leadership yi bia party no mudi ka to nya position bia party we are appoint president appoint amanfu yi after no mu ye bibia wie na say ye ju omutumu a wo be hu party akese o mbe say wa kat so di so ko mo ye mpie ho fo na mo ye papa yi Kromfo Lawrence wu yi kra no kese enkasa nche Ghana for pa hu say Lawrence wu Lawrence Junior Jesus wu oko asama you be jaw ti mo ye min baby aye ko no ne ye kwa ye nya konta pobu so fu nya men ka ho ganzo ya wenka ho minister position awanya no wakati son onya du krosu dia so commission akasamu papa obi abeso na to party say I see the go pass me betemeka Kromfo na so your Opooboni. Hello yanko. Obani Eva. Eva body e we. Your body nshira. Amen. Sen nso oni ahia. Amen. Opade minim se oba enim se wo de wonye one way preacher ba bia de fa utuafo na awuratwem na utuafo. Oba de ntina nim nshira se anya wanka yewu papa. Eye wuwa no oba de do ma ya wiye bre. Obi antimi challenge o. Be mo shes wo nya asofo obi na so no ne ombeye na so muntimi nya ya na no so de na asem ba so. Mo fa na asem ma so kola na wuni ne ho time. E won ne niema na o yen so Opooboni na ya shompo se omla debate shompo kro muslim se ma asofo obi amfi no. Oni bibia kan onya o man sa ye de wo kan ye tie se wo ye de yo so de o ye no ye bi da o mfa ye de wa ne papa e ye wa e ye wa ni compare me preacher wo ye bi o ba ye nhyiram ne ma me abi nyina man compare sa compare no woni branches amate woni time start preaching o pa check him feel do am dey preaching I don't want to listen to that way no kra me be say me cause that way kra if yes who check him fiam me menya 50 plus 1 when you anko an nya 51 woni bra me start preaching yeah wo sia panyin wo ni akwala no mo sa o nka nkyere panyin so asakwala no o ka kire akwala no se ose panyin no akwala ose no se panyin no ko panyin ba ya ansa na akwala na eba nto ka kire papa wo sakwala we pa o wati o pa ko bi sa panyin bia akwala wo se panyin we na se panyin bai nti ye kasa asem no ha sa pepe etu ntimi nka nkyere papa wa wo ne ba se papa wo se ne ba we pa ne ba ne se ne papa twi kasa na maka no etu just say me preaching me type of preaching be na wo preacher not just say ye mom your type of preaching be na wo because I started preaching before you start preaching only 40 years years and me need time me be cancer I don't have time and so quote preaching obi quotation I will quote to say your quote to quotation where me one day I'll come and remember me church na me nya me need time me need that time no go me twi akra ma yawo yes butano no it is obi I ask me say me go kuma so me nya o so nya chi quotation kotro there be your target
osuru na me bo modene na me ko chesi ko try dey I don't have time na so to na bia o say nipa ni bi wo hono a wo mpa on tokwa no mu nim no mu nsua nyansa mfrim but o mu na pese on be pa on tokwa because say wo lusu na wo hwe obi a nipa tie no na do ho akotutwere no nti amanfo beef me preach ya ba wi o me ka sam ye ne de to say kim me wi ama wi entwa kra bio ma wi me wi afi kra that me manim na me preko e de sa dia maka to na wo kofa beka wasama ni mini problem wo kra the bible quote to ye quote a ye bi wo no asam na wo ka na wo de ye point akasa za wo tia ye wo de ye wo nchirem bebre wo no but ye ni time say ye kohwe wo kra e dia beka because idea me yakopon kan bible na man negative a ultimate the positive ni show because o ka say enyansafo na nim no a ni aka je say ne sanete dia jimifo nim no anu metimi dia show jimifo nim no because o say enyansafo na nim no a jimifo no an ka say jimifo nim a hifo no o enyansafo tifo na apuni jimifo hello young boy. Apostle, good evening. Good evening. Apostle, you have so papa. Na the way I'm in that's why banu media beni. Rasta banana. Yawo. Oh, this na the bia Apostle. Smenya o life preaching po anhwa anamenti po a ba twetwe preaching ni beble. Jay me body Jimmy. I'm there for my dream. Apostle, God bless your name. Instead of Biana, me go about to make it no see a low him after 5 years. Now, who would I go try if you can put me down? None. What choice American can line on the example of Ghana? Holy man will like King Apostle OKOH man. Ja. Rastafari himself, Kruma be Kalamawe. Apostle, this man can't be a me home by me cry. I'm academy you sure ya and me cry. Apostle, now Nkwofu do one be. Miss Opooboni na Kromfo na. Sister, brand new. Hey, you Apostle. Na mala min kan kase mala nyema odi ayam no nye adekutwa nsema odi adimi selu obi wo ho Opooboni kotin o tum di nyankopon di dimpo etodo odi bu apu must be traffic light asibi na akobi wakofa ayi abofla o man wawo no ni trika kraka bi do ni si wona wo di diska awo etwem biala to ska to etika mkra na traffic do so to ska do to oba befa na ni se mo kani na chere o adichipe o dia ofra no be ko hospital adichi na me drive mi san ko pull traffic light baby no o dia afra ni si wo o san diska siska na so Opooboni enso wa na si adichi ade me ko hospital chede odni chinchia tu nyamunya wi a watron baby wa diska no wi an wasa akoto yado ya dia odi abofra no ko baby a o fresh ni tika kraka bi no de ni bu apu nje yu bla na be si wi Kromfo tachi amwa Apostle na mala miss last be secret na adibi me tu kwamba secret na wodi adibi ye ma miss medwe ho amenti da menti aseda Apostle miss me to phone na obo price no me chede fufu me o come and rent o do kwa na me yi skama no sana enye phone o jis kan wie ya me be fie na me say odiba me hu popo me tu ka na me ka gidi yes o mo hu fo so atwa no be bedu fie a Apostle o ya Kromfo ana yo sana ties ya odisi dan we modern kama no awrap ho na ehye robem me say me yi na me say hey Nkwofu ade odi emi Apostle
must be feed that. Into American yam papa be a crop of your poor. We know who you Marco Apostle. And never bo about Moho effect in Sri Lanka. Ichiamuna and Pastor Chief Pastor Menza living Yahweh as a Fumba. Ichiamo. I mean, in Shlamu. And no rain, I won't be nara. For me, you'll bring him out. Baba. Edio. So for me to be gadgets, me many touch, many collection. Many collection. Media me ba. Yeah. Me no give you yana. 10 terms and conditions. Because you tight not your collection can pass also. Kita the terms and conditions. As a chacha to one. Hey! Mumi ya bibi yo na abem kwa ni ahwe ni se nkrakra no. Hello, but you did baby akasa free. Hello, pastor. Ya wo nshira. Nshira nsumari. Ethiopia last week this week in some said here. Message I did by fine pa say we Kromfo na so ya Opooboni and could because new years so for answer ma EW so say munyina Opooboni say kwa before so yin nko anu yana so befa wonua kwa before so nya no and so nya dwuma wo papa so nya firi wo bi ho aha so munyina sa munyina sa nipa no ya dwuma na o de nya ho. And so here Africa, you chroma, will be a person, we need free amount for 100 yen. And so for marketing a good party, then there be a size, I must say, the number of Ethiopia and such a man. Namincha, Miss Ramo, Monsoma Senate, Bame Mano, Soma Senio, the Biameca, Kitua Biansa, Timia Medina Manu Betua, Menaman in a Gumidina Seno, and a man near 2 pet. Any gumi di nasa no apart from number when kwa senis ke bia nkofo bia me number we 2 pe 0242 327172 and MTN no and now we enso a vodan so 020 7211337 obi ma number fufuro bia oya Kromfo wanya Kromfo a oya Opooboni tibibisa so oya Kromfo a na oya Opooboni obade ya we hu yamabo box na me bank obi up sponsor me say no me manager no ono manage me ne nkwagyesem me manager no wan eni metiefo ni awefo amohwe me kitua bia nsa obade nhira se obo asenka no ama wona asempa na bo won no ehwe asem na chiri kwan because of omu a wode bo anti agi obi nkwa ya we nhira. Hello Sofo. Yes sir. Nyami nhira. Nyami nhira pa na nsempa oka. Because of free Italy Napoli caseta. Na because of free. Ya we nhira. Nyami nhira pa nsempa. Amen. Ya we nhira bebre. Che telephone. Hello Bajo udi be akasa free. Shalom. Ya we shalom. Boy den nhira asema odi brain and brain. Ndindi akwa because Africa so na nso me problem is me was shop aye ntaje the fixed prices my customer mwere wakani wase no sro body we pa some farm from chain mbie kwa mama na ntimi bobra pa. Amen. Obadi Shabebre. Yangasa koto ade nton. Ato ade 100 Ghana. Na pemba so finya 50 Ghana ho. Enyam from so. Na ade 100 Ghana. O say o pemba so 300 Ghana wa ade 100 Ghana. O check percentage. Check percentage. 300%. Ade. Check it. Etu ba bono me ba be ya de ton wa de na be hunu obi tu wa na di na to de bi obi wona ne me sum fa ko abu agugu sunti
Twatita no smasi ba yi ebi bo fa mbo ka o na nse yi emiem so mo na emiem mpo so dia ena sama ebi ko fa bebu ata bem ebi ebra ase no ebi mu dia bo ka me fe die fofulefo ne fo mo de ba fam efe ba yi asa obi na basa obi wodi obi mpemfa so wo wo so wo ya na mo bi obi abetu bi aya kwantu obi abetu bi na kra me kase kra no wona mu wo de wo so wo yare wo start no mu nro it means you are dying slowly wo nketenkete still wadi ma wo so na wo di ukoto bi da o chere di usisi ana wo ma bete wa kuma na ji ship no wa yesei wa kwa ba ma bete ko wa yase Usabapo, when you need when you mouse, why, yes, double from Tom from no, when you mouse still. Usabapo. Hello, but you didn't have a free. Good evening, Apostle. Good evening. So, Fairy Prince Kasafki, Italy. Also, Yami, instead of Nyakese. Now me said down follow na say almost be 3 months here me follow na enya sem kutoa so it means say ke preacher to say in be ayara kura nyame ameda say o machia so say nyame nya okese no nto nkwandam mo ahode na fa na djuma ya de nkan ba de insha onye wa kuma so ade ma. Hello? NKWAGYESEM ni o Apostle Kwanjima na watra na kunje no mu. Amansan yina nyaso na omo ya krado ntie no. NKWAGYESEM ne koso nsem papa na yede ko nkwagye mu no. Apostle Kwanjima watra na kunje me bio. Omanga na ni wiase amama ni na omo ntie no. Na mo ntie asem na okan na mo nso mbenya nkwagye ama mokrada ye hwa meza ebesi aba no anada mo bewu na mo bokọ ko face spiritual tribunal. Papa Oba Isaac Germany. Wow. Ena de mambedu ntem. If baby na mba ntimbedu yana woko breaki nti papa nyame nhirawo woni pastor Mensa pastor Che na obi biara oso wasen biara nyame nhira obi biara esam ne de yeguso ayetuso anamon yakopon kan ho ichia live ye wasafo awo ba bia enkanka Germany fo Antibeti Holland michia no brother Tony Michiano, Uncle Joe, brother Nyimane and wife, Auntie Happy, Hamburg 4, Michio Bibia, Michanka Benson, Yamin Sham, Papa. No come home, Nerjuma Pana Moyano, a Radindi Manimakai. Otu obonophobia obehye nhyehyeboni bi afa osubia o amna Messiah tu amna no da we tu amna no odwiri wo nyina gum adifo atrofo na wo hyehyɛ suma ase no oka wo nyina gum wo mawie yaba wo nyina be ko baako Messiah nhyira mo bibia amen ya we nhyira bebre. Hello mbacho odi na bia akasa free. Hello Apostle the dynamic preacher papa ya flow papa nyame nhyira wo sɛ ne nso wɔde wayɛ akyɛde amaye no kresem na wo ka no esan sɛ Bible say ebre dwuma mfa ebi enka ho na nyame nhyira ene ma wo nipa ɛyɛ wɔdefoɔ ɛyɛ no kre eni kwan sɛ nipa wo ma wani bre ade bebre ni nyina so yɛ eni bre bɔne unwe ni abrukyire obi frɛ wayɛ azan because also we Kromfo because anka ye no kra mpa se nipa no ye mistake no be si ho anka wo so wo wia no e just Kromfo akofa na Kromfo akowia sana se ewia se no akwakoye na medie mehu bi na nyame nam so amama ye nhyira wo sade no ho papa na ebra so se ye kofa ye maye free Ghana do ma ba na embassy for inside so issue visa man krai omo je akraba ko bi almost getting to 3,000 euros na ye hia si nipa mienu na be hia 6,000 euros cash o mama ye 1 week si for 6,000 euros no na mako bank se me kohwe se menya busia menya bi
me ba betu car me drew on na purse eda ho me car ne car for frontem purse eda ho ena me fa no kwanka morocco ni bi fa na me se hu se me car ne so media ena me fa papa me fa ye sika do so po a ehyemu no manya mo akire nanso sika na wo purse ni mu no enye nkola sika ansa na credit card ni ade me fa ya na me free me kumi ye mu sheme me free no na me se papa ade se no hu no se mame ntu fa na me se debi me kwa adwumam na ma tracy credit card no na nipa kra ye ne dia no o ma hwehwe na mana bechi na sa adwuma ne so na ye adwuma makwa me kom nheda nche bia ma me ne sisime osisime pa ti me koye na me de person ma wo mo na me cheche mo kire mo no mo tracy ye na mo yi nipa ne number na mo friend to mo friend no kwa no nji ndi se ne pers abedi wo mo because ke wo mu no enye sika kuma eno omuma ne direction obaye nyana mo office kase omo baye eno mo say na when the person no ne okunu ne baye when the person ne baye eno mo frame ti mi pie ye na ohun tuntum ni no na ma me ne hweme sa was mansusu da se tuntum ni papa bi e wo kromu ha eno yi sika so de ma nam se no mempe no se no menje nam se mempe ma me se sika na me pa anka sika share person nim no e do so chen de wo de ma me no eno se me pension aye de ma me enne ya na me ko me pension party ene me na fofo tintempe na me person fito sika papa share person nim enye sika ketwa ena ma me ne koi eti wokoyem se ne na wotwe me bai no obedi dwa kakra so mo fa meche me papa sana wotwe sika na me call bank na manko ankonya bi no na sa sika bi a me kunu abobo ano ato no ma frɛ ne se o meji se sika no eni di tua na msi nyankopon oye no kwafo eti papa sana wo kasa gidifo ye di beye suade ne etu ho na mo ne ya ma ye ni anko bri obi sika nyame beye ebehira ye papa nyame onshraw na wonto nsem amen. Oh sister blend you we say we need blend bia Australia makai bisa we Kromfo na ye Opooboni because ba ko ni Opooboni and na won so a woni bra woni sister bla sister ni o a Kromfo pen bread abagane oh ya mum card na dia fra wo Good evening. Good evening. But your friend Eric Luther King. If you busa apostle question be say, Nyankopon je bribe ansana wa shirawa na se Nyankopon onye bribe. Deuteronomy chapter 10 verses number 17. Nyankopon onye bribe. Osofo no osi Nyankopon ni onu nyame osomo no ye emergency. Ye nyame ye somo no onye bribe. Hwe ayana to de bia asofo bia church books. Say Nyankopon so ogiskan kesikafo be ko heaven. It is not true. When you podcast watch braba and come back braba according to Sunday and Cassia, because the whole world in Nigeria, on the board we are saying, it will be no better near. So watch braba and come back according to the size. No be no do the size. I want to man bribe. Tikobian Timmy. Tiababu, Deuteronomy 10:5. 10:17. Verse 17. What's the saying? Was it Eradi Munyankopon? Eradi Yankopon, I assume no. Why a Yamuyankopon? Why a Yamuyankopon? And you ready, Murad? And you ready, Murad? Or your Yankopon Cassia? Why a Yankopon Cassia? Or your tomb for? Or your tomb for? You won't. Oh, Shenny Penny, and Jia Demudia. Yankopon so what you brought me so go be intimate. God in and dia. And it's a woman the blood no see mami go da. God be na de ko Kenya dia no. Anagana God. Ubenya country be God by country be God there was anya dey. And can't still awu the blood won't be. Ewi asi nyina won. Eji wa ko je bribe ko be according to Sunday and kase tie. And say ni 2 metie. E ho bribe no beje.
eno obi aso ntimi ntua nipa no obi sin obi nti obi timi ma obi bibi ba ya wadu hwan na wonanim hwan obi ani ho obi ani nanim obi ani na chi nobody obi ntimi mmra bo yawe mpo bi ahwe ti wasi won hwe nipa nim ana have you do no aga just wo swa nti umra ho wo so sini we nti wo masenko wo afuso da bi wode wusu ni wo ban ene ahyede su die ho mmra ekita rules and regulations o pass ya wa pass o fail ya wa fail. Hello Pacho di na bia Shalom shalom ya wa shalom ya fami nchia ana melebre mu ila Apostle Kwajima the dynamic preacher amen waboafo Pastor Che Pastor Mensa and mpanyifo a omo ededa asore na nom yamya ina sabre ne encheche anu odin papa sanse sa na ekoso e wo bibrem titiri ne mangana esisi sem ko school boka tutu school fees akese sesen unya juma unya dia e fatal entine se also pe kwan bi so also de bepe wangasa wo dia kakra nyesa kese omutu a kakra nu na otwepo na osika nasa ina kan ye free bibi minimum wage nanso apply or private sector no ejuma nkrofo ma eye ja omo terms bi se unye ska wo de nkwasiafo na edinye ska ni bi ka ho omo buwe kese ni nkwasiafo sanse wo hwe ejuma ya ni peye ne said omo si market no ya na echese areho abrochi se twa eboa to se bia 1 hour aketua ni adwuma bi obekom bia no aban no etwa sika ato se sei eno nye for only omo ya aban dwuma private ndwuma ni na so wankasa kwa wo bia adwuma nipa miensampo na wafa sa aketua na ban edi ato se saa na ode manipa no nanso ye de obehwe no obije 1.5 obiji 2 million na wankasa sense day no o check obedi ahe ode ahe afaka ode ahe tese edi ato no ho ne beko kodi na ahe na wankasa o sesia enye kro no na wa opese nipa no mbo ina na o se hwe ni na esisen suban no mo episika emomo ho obi a so ogenewu wa 360 70 nanso guso boni pepo esisi nipa so mu body akomo omo nana ho omo wieska na akomo omo ma so omo nana no sanse obi aba wiase o se nipa na be ye adwuma na ode pe ono anabrabo mu sika ntimi hu mpanyifo omo anyi ewi omo san bokro no omo nimse nke na mu wieska kogu amanone aban mpanyifo ne aban nyumayefo mu wieska features every position bi abekobia no kware ne ona ma before ya bra besine ye wo ntwede command to say Ghana e free sikampo ano ye den eno hia eni futuro eni okom ne areho bia ma ne bag so a onya bebi a de niti afa ko tra man no mu a amen say no high extension 60 years of pension onwie da tu hwe body na unze body no brabio body dey say but 70 body but when you are buying computers in your 58 of man no go an office of step you actually buying when you brady aga catch up say when 70 omunyu na kokoji wa home mfie no ina extensions aro o pension na no obewu awadi o ye bobo o fandi asemra ona anti o mfie so pa enye izo ai kagredi ba be di sikadi ba ba kwachire ampa o hello, Bajodi baby AGYEMANG. Good morning. Good evening. Sorry, Canada. Good evening. Good morning, Pacho Frank in Frank Japan. Yeah, Frank. Dano me das papa. Amen. Ya we nyo kese. Amen. Mpa ba obo mame. Dano me da yare mpaso. Amen. Awo kache me se.
Go nyame bɛyɛ adom me sɛ mama me 21 days wosi nyame bɛyɛ adom 21 days mpo nduru na masɔre agyina me nan so apostle no korɛ ɛnɛ nanso na me 21 days nso ɛm sɛ menya bɛyɛ 19 days a ɛna future no mesɔre firim ɔmoma me dua sɛ memfa nante de na ɔmode dua ma me sɛ menante na de na megya aduane gu fa a ndɛ me ne wɔ kasa yi mewɔ hospital but yɛsɛ yɛyi me ɛndɛ 21 days no more the 1 day come and acquire 22 and almost a muy me coffee and so many of us say me share them I my you operation in the Google for a moment I am yano and so many me and met me the menana and if it them I bet I and I made a sign no message because my port I may as this week menya wanaja makana ama science what because obi o ha no ya de bia enye no so me sacrifice when we sampai ya me o ha mpa ya me na gidipa nti enra me refer me say oba obi preach ba that time no mintumi nda ntem say enafa me na oba ba na de me bo ta me anaja ya wa da roma me say to me account nti frank ni me da wase bebre enra me share da frɛ o no ma no enso na went me ampeke na de masame to me no Ghana Anaa say before you kwasi ebu a yebu nipa kwasi a eno na me ma me bia meton ade ma na e ka me say Ghana mpese mba Ghana because of subone e kan say asore mpese me ba nti yankopon ye ma adom na e bia me na ni to me jai me e bia be March April ho me ba ne mo me ba me tonton ya man katenkete and they happen to be better the about my receipt at any diameter of 5 CDs or about 7 CD. Now we are on our 2 CDs no like mirror and China. I made the other side in this Mr. Moha and Tom met Momoako. Now I'm going to say, you know, had the best idea. I'm to idea, and Mr. There and do. If you never happen more to my day and Kromfo because maybe Tom and I'm on a sign book or no man yet. In Apostle Mr. Wade, Mr. Bisa. Yes, I dread before first Opooboni. For some time, they will come here. 2 CD 50 pesos. My shape ABR 50 pesos. I buy 3 CDs. ABR a Mbidu Ghana by Ajime. I can say 20 pesos. Now I buy 60. So I buy 60. So I Mbidu Ghana. That's a meton by 90 Ghana. I mean 30 or 1. And also my book, my boy pool, and I'm a book as here. We impese me who secretation to her na fa me na me because I mean Japan and that yenua we oye adwuma wo Japan afidie kese pa na fisu ne be born so nine me pese me kemu asem dai yi kire me pa anko bi obeka kire se ka me bra me nya kwankire ne bi na me fanye die kire kasa empire bo asam ebi oba mu pen osna o dia kan asam no na be ye dwuma me ba no ho beto no sigisi yesra dwongo mo sra zomi aba question obizaye hwe uto ade o ade ya we mpeni so ofo so wato ade bi na wo ton na wo pe 2 million me pa chawo nipa ne ba se me pa chawo me ton 2 million men ko twantro na men nyane sakra was ha men nyane sane ya we ba wiem o sakasa tenten etam mu dwadie na chi mpese me ba dwadie no anya sa me ba me say topic no mesem mo ma me mpon oba de adom a yesi me bra so ma signal me bre na so ya we nhira mo ne mo no me sra wa so ma sene say o ma signal me so ma sene say ma form bre ni bi so ma sene kitu bi enso me number ni 0242327172 egumidi na se hu ba bi apostle kwa me di ni gunu awa eno na me number obi di na ma to Facebook di na ma to ba bi ma wo self di bi fa wo ma no o ye trofo so be brave on we wo ba program no so be church nsem bebre mi ni time man me preacher wi asa be transfer asa be try de ebo from e de abeto so scam obeso di wawu ya we nhira asem na ba wo nche na nyewu ne sanu mfifiri sunfu apambia mu bisi anto na ni ma wo omo na fate kwa so ne mu topic ne say wo ye Kromfo ana Opooboni
baabi a wugina no sɛ wodi obi awu a hwɛ ho yi na nyanyema nyinaa na bɛboa wo odaachi na nyanyema nyinaa sɛ di owo bɛbra wo ntamu o ahokyere bi a bɛkɔm no ha bi a bɛkɔm no mesrawo yennuanom bi gu awom ebre obi sola no papa no nim no na mu no okɔ no timi titini bo wiram discuss ne o sɛ ye japade bi wa ama no eni sika no ye obi moja eni sika no eni sika no nkotwa blocks kakra bi nkotwa bi dan fans ene no fan kyerɛ no ebi muso dwuma mu di no ni na no twitwa omonam no mu twitwa nkrofo dan no so dia sɛ sister dan ni o toti o ha waji sa wo bada benya baabi ada uba bedi hu agu nkrofo ba do mo se guo mu ti da obu a plan ko betwa sɛ nipa no kra no baba nye sa plan no wasi ama wo mama o ya we hu mo bo wo ye Kromfo na wo ye Opooboni obi titini bo wirem asɛm nsi wo fie no ahyɛ das form na dia asɛm asi ya de bi obi aye wo maami ye kurasi ni sabe obi afia kura de kanisa wo maami ankosku papa ankosku it is otitini bo wirem na so de hwe wo university a mesraw emu maami so ye sansani emu papa so ye sansani enti emfa kwa bi so munu emu no enkancha maami se yesi kotojo eni gra eni fi kikabom na maami business na joni ayin o se joni 500 Ghana na gra no so ayin o se 300 Ghana na fi so ayin o se 200 Ghana o twa maami geography yan ton Mesi obi atwa ne maame aka kyese wa wie Legon ama say or toa so East Legon ama ne maame ne na makurase pebisia ama ne ba asa toa so East Legon maame ne na makurana se no so say de bi ba de wa wie Legon say de wa duru East Legon oya Kromfo Anaa so yo Opooboni sa krai we twene maami we ba be MP oba be gira samre man oba be nya misura position na wo maami mpo utwa no say we wie Legon na wo ko East Legon a o man no wo de ebeduru he oba de ya we hu yemobo topic ni say oya Kromfo Anaa say we yo Opooboni ye beto aso ampa pastor mensa to aso man papo yo apostle boy dey shira bebrebe ye ahwefo ne etifo boy dey shira mo na yetwitwa ne maso sense ebre no na ye di ye newer branches contact na ye di tudwa ye wi a na ye di contact na gasa ye ato aso e di ama wo living yawe mo senya senya living yawe senya misra wo senya frɛ number we na living yawe ye pi e wo senya wo de frɛ 0248 211806 0248 211806 living yawe senya saraso na living yawe breku senya ni nua breku so ade aze edi senya na madam de dikano says breku so wo breku amisra for 0267 76 67 80 0267 76 67 80 living yawe breku enti say senya breku wo senya living yawe wo breku so obode no sabat ibehia ewo senya fo behia na breku fo so beden ibehia living yawe sara so misraw Madina wo Madina misraw ye wo Gina International School Madina timam wo adenta ne important nyina misraw Madina ye wo Washington udu zo mo janshia kaza wo ko efreze Washington ubenya taxi ho de ubeko Gina International School na ye wo phone number we 0241 55 8889 0241 55 8889 Saransu 1833 99 0244 183399 maybe your war amanoni bia say we Europe when he fa baby fasa number no ye do beto ye WhatsApp platform according to country and I say baby war living yawe asafo misro bebre enkwanyesem dwumadi we dwumaku
wo personal business and so wo adwede bi a wo pese e bo hu daru e wo dwumedi so ema wa misro bomodi a to anamon na dwumedi e kwa chiripe bebre fre 0244 609545 and as 0239 505147 na fa eye wadwadi ni bra na yembo ho daru emfa emma na ebeboa wo yi pa saranso ena mansoafo se min kan kire se yade enya depa intihwe na wansoa misro bebre yade enya depa intihwe na wansoa enti eye Dr. Jate eye Anobel Dr. Jate Anobel odam mansoa herbal clinic no o si bomodin ya se hwemo kira kwan wa Opooboni hwe no bi amba opo amfa nhye nkwagisam obwade nhyira apostle ya wo nhyira bebre maye Pastor Mensa passage ya we nhyira don't tell any mama amen bitumi na ho ode mo enchidom amen no nyi mvi osefo ni nsem oma yokodro amen michia livi ya we michia living ya we 7